te tataro. Ay, anting nga po ngayon sa presente sa dia ka rin na kami noto. Ano rito na yun? Kwa kajian term na rin nga po ngayon. Para mas biga sa kaugilan di nga po ngayon sa ritag network. Kamera ayo at po tarap. Skota kukurin na rin di nga po ngayon kay kung manganganira at ngayon ayo na panante mewa at meron. Silang watch na nun sa pangarar ko sa dinila na ko yay. Sa bisiko pa ako na nila may muwan na raw siya nung ato kin. Ayo panarat siya to, ari sa rita kinabay panaran na tuwan na ko yung narataro na ko sa nila ari kangay. Tamerari ka raw, inatabuwa kaya raw, narukuwi mo. Inatawag ang tayo kayo na mayroon tawa na ikaw. Nanganila ka na sa pangay. Kaparay ra po na yun kaya kaparay ako rin hanapin ako tagailiran ako ng tagaliliran kamaya naman ito buwak pampay tuwe mga tumak at tinabot na kitop ano Clark? Mga rinanuan, ayakan watante, mayroong disipapere in the Business Committee. Yang ano ko di chairman in the Business Committee. Honorable Tawani Maria. Korabas very inang wari kite kanuan te terate tapitakin kanuan na yapong tante ito po ngayon. Si bukin karina kinte tayo motion sa kitinuwa bukin ay i-post tayo select committees. Naroon tayo na kanayo te morning hapong tayo sisirak at min taono ano ka penay na pa tayo sisirak min ang kanya ano ko na pa motions ibukin te select committees naroon komite ka na tinu ay motion tante korap sa pek. What the chairman? Ay, terbayari mo. Tayo po rin nakintayan ni Pepa, mayroong disipapere the PAC. Tayo po rin nakintayan ni Pepa, mayroong the speaker. Ano repost ito komite, ibukin na naman ito po ito namin, tayo ang tararuan, tamani, nakimakuri, ibukin tiririki, ay ka, uwat nga wapi, nukon uwat nga wapi mewa, Pepa nambaw nupi matuwan, kairara wapi mauno. Ano repost si Teodata Senera, yon the accounts, ibukin Marikay Island Council, ibukin tiririki, arito ki, uwat nga wapi mewa, Pepa namba unupi mewa, kairara wapi mauno. Ano repost si Teodata Senera, yon the accounts, ibukin Eutan Tarawa Island Council, arito ki tiririki wanga wapi mewa, nakon wanga wapi matenua. Pepa namba unupi matenua, kairara wapi mauno. Ana riposi Teodata Senera, yon the accounts, ibukin Eutan Tarawa Council, ibukin tiririki arito ki wanga wapi mau. Pepa namba unupi mau, kairara wapi mauno. Ana riposi Teodata Senera, yon the accounts, ibukin na accounts, the Kiribati Coconut Development Limited. Ibukin tiririki arito ki wanga tipi mesua, nakon wanga wapi matenua. Pepa namba unupi menemewa, kairara wapi mauno. Ibukin na mi rohong utante ya, ibukin na mi record, Pepa namba unupi maunoa, kairara wapi maunoa, ena mga ninanuagin kiataki. Ana riposi Teodata Senera, yon the accounts, kiana accounts, the Kiribati National Shipping Limited. Ibukin tiriri kiari toki ni wawata nga wapi matenua.
pepa nampa unupi meisua kairara wopi mauno. Ana deposit Toyota Senera, yon na accounts, the Kribas National Shipping Limited, ibukin tiriri kari toki, nuwanga wopi mau. Pepa nampa unupi mawanua kairara wopi mauno. Ana deposit Toyota Senera, yon the accounts, ibukin the company at the Kribas National Shipping Limited, are toki tiriri kia wowa tanga wopi menemewa, pepa nampa unupi merwewa kairara wopi mauno. Ana deposit Toyota Senera, ibukin the Central Pacific Procedures Limited, ibukin tiriri ki areto ki wanga wopi metenua. Pepa namba isipui kairara wopi mauno. Ana deposit Toyota Senera, yon an account the C PP Health, ibukin tiriri ki wanga wopi mewa. Areto ki pepa nampana wap isipui metuana kairara wopi mauno. Ana deposit Toyota Senera, yon the accounts, ibukin the company the Kribas All Company Limited, ibukin tiriki wanga wopi menemeo, pepa namba isipi mewowa kairara wopi mono, pepa akan dante akan atora imtani. Silakan Bapak. Ayat Wilson. Koraba ti speaker ko dinia ka pantuana ni ngon kamaud ko iran kabane na jira tauta kan itag materi dan kaiter ka ante paceri mo ko puntan jing kaban kita si au point of what I warik pasi ka kan nerem ko nanu ari kang walk out tiri dan kaiter maka na ayaiter ayra pa pare amangog ti pong na mari kan pun cakati kaya pun din na kang ake kan ngai ba taw na ye taw cakadi ne din na kon ti taipora ke pare pun na ben ti sati ya karinek pun ti ben kadi ne din ay ausna ko ya ye tirana ya kama taw nga ana ausin ti kidipes om taipora pakanga saginora dia ina dia hapun buka abjana tiki bali ikakawang kayaw kang apun narona ana itu utana terorana kise kang arang nano dieta kang tarana kai akia kang kubaya anya kang akia kubay bali isi kan point of water ba kan terang kan apun kota cakari ni terorana di bali asan karai ani ana pun tahu ni ya kau bali ana usan ni tu ngapara kilipas haramani apa Jangan ya pencakati ini kita benar benar itu akhirnya, akhirnya aku cuma mana yo sinak untuk mana akhirnya pada yang namanya begini, sebenarnya yang tahu bukan anak tahu bukan kita bes, yang kita itu ini metang kita tahu bukan, nah ya si yang kau tanjakan ini cerai karena cerang karena pun tangan itu apa nah ya cutan, yang namanya setaya pak, ya ikarian amtai pura, ya ikarian jauh. Ya karena ya kan kilipes, parang kan nora kan kilipes ya ayam meroro, pare pun ini dia kai terang panan jeta utak, aki apa naya, oh amani ngaya potan no, ame tadi akan nora apa naya, parang irap icang ayah jangan daya icer, aki apa dia apa ausnak, nasi yan nasi tibusi, nongori nakon cerita tentang kaiter makanya ya icer, cerang na aku tu cepanan doron. Akana ta yang borai mai ge yang su siban ta kin ba na ngona pa kilipes akana ati metuan era kaya pun arok era una noia ke tera ande si si pa ena ye kanga tianuan ka dineri na kon nam tai pora ana ko ira ngaira ke stay metuan da ni ka dineri ana usim ngota abara kilipes kora sian de point of foto ora Koraba Philistines. Anggai pun tekan di kaiter, ngai di buku nak kaiter, ia kan kau mana kaiter, masih mangkau kan orang di sana jadi ibu bapa tahu apa yang bersih. Ayat jadi kaiter. Ngaira ako na nung natispiga kita rito ang kaiter at menna.
Ngai ra ke ngai. Rapa. Korapa te speaker. Ai karapate kanan resistance. Ai ina kakao pas nakaparapara. Ngai ra ra powa. Akit takairu eskaroya. Kes susina kung konano. Irang metata na rameroro. Ares kavine kai. Pare saki. Ukuray na runte. Tawakere. Saki ang anak karateng katauroy. O ngai ra. Sinang tatang ida pas natauroy. Pare pun yes pangaray pun natay te tautek. O sang ida pas natauroy. Roy pas na pun kaya karoy. Ayari pun peni ara busi. Sipun peni tete os mga pun busi at resistance. Inatarara iter. Kaya as busi at na puta na kos. Ito yung mga ken tutubuwi na ro. Basta sa kita ko sa ika apipiteron kaya kaya. Ayari kaya ki ira kyan yung ayra irora. Sa ki kapunganak. Sa pain kirinak. Parisong de meroro. Pangaya pun de kaya tay tante na yapati. Pangaya pun meroro akin na yapocus. A meroro akin na de cabinets. Ayari ay kwa kay nano at tay tante. Ngayon kanya ni kisong o sa tako basa ng pain kirinak. O pain kirinak ikain kiripes. Ayari skoro ari pe pun pakarawak. Sa kita pa inakakupenok. Naroon to, tinan kakupenok. Ikakarawak. Tinan maneben mi ang atapun to koman warita. Maneben mi ang atapun na ape kiawaki ang tauteka ni nometa. Ikakarawak kaya nga nakwa kikukuray. Ito pa ikarawak. Ang ay respon ko ata kukurayra. Ano bebeire te tauteka. Para pun na yan bebeire tauteka. Paano kos? Haya ka nga nira ratay. O wata yi kain kilibes. Ayan ya nga sa kinora ti terato ti takametaw ni nga pa kiso sinako subon nang ano ko ni pakariniam ti speakers pun karawraw na sinako sa kito sa takarwa an naron neto subon na tapon na tayo na pakain kilibes mantay ka to nang pura-pura di kaya yak nakarinili ni nanon naramanep niya nga to ato ate na pantay ka nang pura-pura na pa yama ko rin kakatawroy pukins pangaya inanon tamanep niya nga to buhay Sepas kakabanyara tay. Ngayari sebun tapi kia babun tu busi bare ngayra sebun tangira tay. Pasaki ngayra tenan ari sekato sekapitai. Stangira tay pas sinapun karaw-karaw nika nukera anak ko ti kanuan to kos patira. Ngayari sebun busi os pun tete bare sakit bay takakaro ti to katian to komit. Naron nari to ya pun ka katia kinape ngayra sa kinap tangira basta na pa yung takakaroon narakaya ka iya kitero nga ano pun noin narakangang o tangin nano raw nano kawakira ngayari ti tamakuri to sinako ano ko tante to pun to protest pas ko sa kuray pas pa ini kirinak ang ngayang kanya rakanta ni nga pa ari yo tarare ito nate yang kan taute kasi na pun bubusi pena pun nanganira na pakarinera ngaira tante ye ka to yes pangarang kay ton kay tara pare ay datan kaya kat tautek ang ayan si so sinako yen ko nano te speaker sinang karinok ay to ba si naraswa wakete kay ruan te to sinok ye pare yan to ba ye to protest o ton utara ande bitay na pero man kana ko ri o sinok men tamane pe pare akita ngirian ka kiruwe nanon tamane pe kito tera kena ngayan anes sibunna tayo na bangay si kawaira kena bayon na pere ngayan ang kanya kanga sinanukawa kingay ito yanang itete kina kiba sana kami taon nga ay sana tayo ka tibiresin bangay ra kain na pimen sa kami taon nga ayang akawa kain na pimen bangay kain na tuwen na yaki ata takarwa bangay sa kami taon nga pare Teminitan to nora ke ako paske. Ngayon, pero iri rin kanapon, yapon norak, yapon nunguna bete te speaker. Awan yapon nus pante ke karinirin into man yapon mga tapway. Awan sinang nanakawa ke te speaker. Pa are hey yaw tay tete. Teminita yaw sigo. Hote roy to ko teminita. Ay, kamataran ay mga rin nangangami pa ami yausing kan yausing kami dili ang kaitar ay to tayo pun dari tayo pun natata amiter natata amiter to nang dari nang
Ora, obesi na. Ai. Ai ya de ya ini kayak kami dulu kan tahu pada tadi ngadir baru kan. Ai de minute di intonare. Sapere, na buse de rida da kaita ra kari nia kuwe. Na kapara na pure na konde sete inda bitu me yeki. Ai no tara tanti e kai ya re apun tapuane para upanga ye takarua. Itau be pure anya kama taunga na konna ko inta kata sapere. Awa hon kai kai na pe we bitu me yeki. Ai ka ora de sete ya menguria eta kata kan kara wanda nongora na te ka ti ya be mame etangi roi ya pukinak. Ere ke bugina de sete imende Linux, ere ke bugina de sete imende mai tamena mai tarawai ta ere ke apun tapo ta bitu mai. Ibu busi ko se bare ba na kapara na pure telita. Ni kapara na pure te o sai o ba na ona ba kai na pe wa ta bitu mai. Ba yo ni kai. Kan no sina ko yung gono asilo kon ta kan nongora kan nto ina ni kugure ya sina no kawo ai ma kumia ta bitu mai. Na busi ko se bare ni ma kan ba na kapara na pure telita. Berapa te minita jadi yang terakhir kayak yang berapa nak berampur jadi yang terakhir Te speaker ay karaw te akate, te speaker ba, ay tako po kupon na tayo na, ay pun nung, ay pun kakaitara, ay pun kami awa na maay ko ate. Ipun nung, ay pun karaw te apare pun nai, anwante, anwayara, araminit ang kain, yosos pun akya kariniara ngaira. Yang ay dapat ipun na tayo te minita, karaw te akana tayo bukubuki bay, ya kairu au bubuki, ipun nesa au bubuki, obesin daw. ai ito ya puasin na yoke nang tanang kalawa mo may yon ayo variasan ya sendiri kiti ngabara na wana iterayo ya sendiri kiti presence ni kota ana aya pun subuhan ba ay pun kanuan tirari di kami yaw sindi ayo jauh sing kami ya ke mata nami ade taya pun sete yam ai tisati medero tininan ore anu te boy wai Sabay kurap ko wai to sinako siya gito na ko ye. Punta ba iya kakarawak. Ma tayo ko sabay payan nam tua ay apoy no nowa tirok kotaray sabay. Ay punta ko kay pa ngana yusin ako ngay tisati nariyay ni po taraki. Nakoy kinakon antay po sa pay pakarinian timays. Tayo ipuni ko pa giyosin ako. Apun na kiteman na po taraki. Yari abubusin kan. Iko ba kay tira. Teka na yan nakaparapure. Na akamataw ni nga. Ang kanarawan ni kaparapure ay abubusian ng resolution te manaya tayo. Pa inakarawag te kosinan. Pa adiyay ni kaparapure ngayo sinak awaki po taraki ke tira tayo. Siya pa yung ni siya kita payayo. Pangkanakan na sinako, ako ni karoro na sinako, ikakuha. Mapun kiteman na may bukoy sa pad, si Noriya. Pun kiteman na, po paraki, na kun, am kain takataw. Ngayon ka na yung sinako, kaya ka na yung sinako di Perisens, po paraki na. Kawag kayo po ito sinako. Ang kana, apun na ko na pandaron. Ay, apun nangin na nakawak, ang nabusan tayo sa iyo, pa nakarawag ito resolution. Pa, ariyain po paraki, kaya. Ang kanata ko pa po paraki, ay po nangin na nakawak, kaya rin na nakawak sa pariya. Pun nakitiman na. Yari ang usi sa pari. Tayo, yakan nung oray yung tirita. Pa itauroy, ni kaparaan na po rin, makain na napachi, paki po paraki, inanon, pauwa tituwa. Ngayon kaya kita tayo, auwa tituwa. Ano tiro, ano yung pinanowa, tiro
ai tahu kai pa ti seti e sino ki e mangarin iri ai pu para aki pu into sino ko ati kora sabar ya busi ante yok yang ani kadi nek raus kora Ay, Tidian rider, kaya kanan ni rum. Kuraba te speaker. Ya kata ya be to eneng me te iri ki te seti ya karinia ki to e ben ni mena ira kira. Ngai ge pun te ira ki oi pun karine ko mo. Me yo an au te por. Ngai ras karine. To ngai ya ka karine men te tapu to wana me. Te suwa ka ngai ko na ri karine ri nei mai. E ko na kita na os karine ri ne te speaker. Ai ta ko bang giaro na ba ye te ra te ere viek ta meira. Oi na pun nong mos. Oi reng ni ron te seti ya karinia ke ba. Ya kan ni ben nori dan to wana te tai. Ngai ani ipun kosa me to kwawa, i meten to wari karo pa ipun ikari ne ko. Pas ngai da samunga kari ne ne, mes ka kari ne me yon ara tai pora. Ko na no ngai pun ka yana yo au poki. Ai ite ni ka ngai kari ne ko. Ai yo sina ko na. Pun nani to kwawa. Ngai sa ka tai ya badera ana kwawa. Aki ka veni ana tani kai pasina nori ora. Dagwa tandi ya pusing kami. Saya ya takut diri tapi saya nak berak, ya tahu pare ya saya nak berak. Ke sagi mengarari karena senang kan awak ada bayar yo, kita pun merang indari. Nah kemana ngapun kekayangan jangan kita itu kan tahun tapi kami dari, kami ngono nak kontes wa. Angkan ya nak orang ini mangan ni saya memang suya anda yo takut naik bawa berak ya kami kamu tahu kaki bawa berak ya senang kan ngayari ya orang ni ya pusing kami di tanti sa yang nairari yang nena orang yang miau sindi ayo ayat dan kapena nangan ko kapena na di sati may bayang mau betro atan por Korapati sape kai tibo usia mo anta kaawak ilang kita pikir presensa lang tamero pa kanu ko meto usi kangaya ki kanu ko meto usi wali ya kisi metau nga kaya kata sape mas punten metau nga kaya kata kaya nga pen karano na sape pa ngaya pa ko pusmaya tin na nakaparapara ti lita sila usi mo rin ni karawati sila rin moti on na yo akala yaki ako na kaliya na parang kanero ni siyak ano walkout an kaya kana siyak pari nang kawak kan dari ana so moti me Tupaya mo rin ikit sabi, narakati ni mas munta wala rin. Ano yan ito pa diyan na ori yan natay kan. Hang naroon na kanya, kasi diyan nga kanya, sa para ko. Asala. Ay wala rin kaya. Yay taka pa kan nanje. Yay taka nga ko si kapara mo, makana ko ba nagiburo may tinisco, kuno rin na si tutan. Ato wala natay katangina no. Ya kan atiri tara yay pai sa kata bante dinita. Ya pai ngari ya kain pachi ko. Awan kanya kami taon na kan. Ngayon, ganyan kayo nang jauste sa video, sa nang nakakawa. Ngayon, tabo metay nang niya kayo daraw sa iyo. Karena ngayon, sila mubusi ba, terus na nakarok. Makanya karok, sila pinanan walk out naman. Harap. Haya. Nakanawa ako bebay. Ang kanya di yang iraw tinano akan ia usi ko tiridan ta kaider kuburi kan ko parangul ke koki ya usi ko para ko ngana ko tira kan ka parangul tayo Rabat speaker ada songote akan panam ya ito ko ba sina norinam ka parara pure naron Yarian daw tinano, nari pun nari esen na para kapara-para, tayo raw na petinano na kapara-para. Ang kay ko bayari ka pas si sungote ka speaker. Kurapa orang kan kana semangkangan di tanti ya pusing kami yang nerade yang iraw kami yaw sindi ayo nga samang kaway nga naya kahinan ke ya pusing kami dante war ya pusing kami
kama kari, kami mitong ali kami yausin te yapusin kami. Asang kita nayo, yasa terari, yasa aron, para yasan kaparana po diri dan traitor, asanang ino ko nara alas sirakin kan. Temuan sisirakin kan nari ini yon ti ami kaipora, tidak yayo pun disirakan tebubuan ubi ma wow ma ya puta kemo ti sisirakayo. Semana ko nara sirakari minan tebubuan isibi mesua. Ayo ada nama merun di sadi teman nak ini kami mayan, honorable Vuta Papo Nimta. Di sadi. Kalau ada speaker, kayu mantain teten ti yang amane pe mitong ayo ya te bakte panan kami auri. Hari rana merong sati, kain na bewa mayana. Kami auri kung de speaker yang andam kain takata. Te presidensia hari niak. Ta women telidan takaitara, ay pun ngairan kabene tante. O kain na pera kiri bes may tapon na nakatapon. Pananti miyaw di merunong ayo tayo kami kain mayana. Kanda pera ni miyaw. Ayo tayo kan na usisira kiti te speaker kariniyak. Nampana te buboy sabi may suwa. Napusiya tayo tayo ka manta kariniyak. Patira kay tirongorong yon ana desalination plant mayana arena te pangswa. Korapa te speaker. Korapa. Sati an kaya kami sila kiron the presence, His Excellency Tanis Mamau. Presence. The speaker ako din. Ika daw di sati teman may mayana na nasirak ayo ka kan. Ikurin ko ang di sati ya kadinek pa sande kana misin dan temang iswa. An kataw-tawa ki do ko na itarawa ina ni panen te tempa ke mo no kito pa ndiri kayo. Ako Muan bukan ng sila sa tiyo karinik. Kalau ada speaker, ya kaya tahu nakon presidensi bukin kaya kakin na iyo, bukan na usisiraki na pupusi te buka iyo ari te akin na te presidensi pa na roko inanon te petempa ke mo no kito pa sanang kakaya tahu kaya ngayon kain may na may punsikan kami atataya iyo te buka ari mente ane karesa Yesu Kristo bugay kaisa kini bunga kakaisira te LDS ya pupusi tayo ka. The presence. ito ba apin na nila ito ko ito an na po at LDS na kunti harap mo kuro mayan. Tikin kawan na ano ito kawan si Suwani ito bang iswa imayan. Harap. Kawan bukan ng sila sa tiyo karinik. Korapa te speaker, ngayon ang kakaitaw na kundi presidensi riking kaya sa taya, paya metua roy pangaya, pon na po ka LDS, kaya ana yakare sa Yesu Kristo, bugay ka isa kinipong ay kakaisira, o isikan yung na kangay, ameatata kain maya na paya taya, pati po kayo, ere kinanon te, peri wanga wabi metenuma. Kana aron na pato ye irong na irong te presidensi akarinya ki pa, tira bugin te marara, ay yara kayo ang tenuma teririk. Korapa te speaker. Presence. Era pati tahan punya sinjoko ay ari partnership kang ay iroro ye te tauta kam te LDS dikin kira-kira kaya kan te bukan na kan yon tiran na saka tau ba ari tuay no ko may sinanu pa yot out tanak kanta nga paano ko inanon tinamakay na te tempa ke ta sa namakay na ko kana sa te tempa inanon no ko pa andiri kay kana ka ana bukan na sila ito sa tiya kan teman may mayan ano Kabanin bukan ng sila sa tiyo karinik. Karapate, te speaker yan ang kakaitaw rin kinakon te presidensi bugin kaya kakin na iyo bugia kain arab makura mayana. Tayo na kaya po kan na usisira kaya pa isi tingay nga na konti rokon na desalination plant siri ki bugin po kaya kain na arab makura mayana ori kaya kawa te bangiswa ta kawan suara kangay pun me kana kiroya kain mayana ni kaben tayo te suray pun te takawan na perangin tadi ka. Ayari ya kakaitaw sa ingay nga nakon na iyo ako tigiray nakon te presidents kind cabinet sin kapeno ibon ngairen kapeno korapate speaker. Kurapat isate presence. Nga dapat si tiray na ba nakon kakaitaw kanay ipitakin ito tayo ni
ta kan sagi nokito bana pa sama pun de tak na te sati ke ana councilor ke yang ko ya kan job bisa dia pun ka kaung kai ba katain mga de tak kana ye te pa ba si te pa ngan ni kawan te kai bu ke mesana ni ko anta ye kai ye te buat kan te Middle East ke te jauh de te cera mainuk na ya ingkai ya kona na benefisi kawan jalan kai bu ke na ya de para kana pun te pitak sana pun de tak na ta councilor yon mayana ke pun te sati ya kadenya ke merap Robert President, sila karing wina, sila ka naman na dawi mau, ayore na mayroon tisadi naman na tisadi ya karing may panap, ano ko sipang taratay. Sadi. Korapa Speaker, ako urin te tapaka usisek may may na nakalo usisek ay punte panan ka mauri no koira kain temare tang kapel ndi tek mati tongra kam na pere mo mauri. Aka ngai te usisek ikan pusi te tau te kayo pa ye yana pusi pa na pe bukin kariken na kai buki. Ai tapike non aus ai kanako. Ikan pusi pa ya pa kaya te pusi ayo te yo. Korap. Nakakagam sila kilang minta bukin dapota kin makuri bukin katain na per o tau te kain ano on herita kais. Kurang Speaker, kay tabunga po kayo sa kamaulira, mga kamaulira yarita kami ako makura taramatay na ito. May buwari kinakubota. Nangata kamaulira ako yung Speaker, mga kanang muabis ni kapan, Presidents, takuman, minita, tirita takaita, tante ni kapan, ay puntaan nung ora. Punante mew at merung sa kamdapal ni Mauri. The Speaker hari ni, kanikaw nga sa te hari ni may paana pa te meto ang makuriyan te bubusi ayo man naubota kin makuri. Krap. Mon bukan nam sila sa tiya korinek. Korapa Speaker, arapa di bintan na kaya ako ikan bubusi to te kamata tarik yona tutan pata eneriki no koningay ato esta koneri no ora tiyo. Diminita. Era pa de sa te may paana pen bukan na sila ko hari ta karikira kayo ta ko hari apuesa ni kamerun wak te yai ta nga ta kabuan pai ta karikira kayo te tau te ka na pai ke karo ki de sibiat wanda na kai bu ke paana pa ta tu me yak ta yai ta nga hari ta kauya na meron busin tira te kampana ayo ma yai de kangata kamata pa yari apusan nakakoroya de tantaran de tapos mamanang hatari kita marin division dari mga puntaraya pa kangay yai de kangata de tiraroman de tapoyo de tapos kapena pa yo kana mga tema to wakinan de mapuri kangapusan do ko ya min na yakakay the recommendation ba ta yai tapuri kay kana makunan tarak ko ware ya to kina per nganga wo mai suwa te nganga te mai suwa te ke esa ke ya nganga te mai suwa mga punto ko na bubusiri kita council pa punta gira na ko kiri kana mo ni kari gira ke te kai bu kaya mga tapiki te sa te ya kande stabo kande pa mga mon kami awa te bubusi ayo andaron na na te akinda na konte sa te ngai ya ita policy ya sensa ya ikukuray te akinda pa ya ina pa ubi pa mga tauroin kawara ke na konte te cabinet bugin na kanga kapara-paraan ta punta kanga ngari kina kon pana pa atap to we mayak pare pusway operation te takanikirak yari kira pa takanga sa kaya kanga so ilo ko na ron pa te kanga ayah karikirak. Ngayon ito, nakakita namin sa day, has punta pa kayo makuria, at ayah yaw pa mga tagira na approve the cabinet, sa taray na pang kandi, itira kaya sinawake. Krap. Kawan bukan nam sila sa tiya korinek. Korapa Speaker, harapan kita minita karinek tinda na kaya kayo ako te aringa kinano rai o si sinang nano te nanawake na tauran kalwa kawarka to na bebe bunda na cabinet wato ayore na proof na kiyon kalwa ko kawa pa yo te ayapun senta pa ngakiti takarigire kayo o sining kaino no te takarigire kayo bugin karokon na rakako as timeton
tatare o sirorono ko mendi gantaro ai sna pubuseri pun popo orang te minita ndete ke mate president so te kan cabinet tira ke ako nan puto kayo yaren wak yaren meton ngori di kana mo guri tautek kamaki mga tabi marakako sing pun tabi kini yarakako kan her ke rakip kayo tana ko ngori kina betin expenses tabi ante nate yang kana toy bunte chata tako ta sa pubuseri to kain finance mate procurement tira ke ai ko procurement bugin pana para ya pun wak me pana nuk ko kana anasati na rakip kayo ako rara pori kita speaker rara pori kita minita akanek asati metuan tertaringa di kurun nalun aram musin tiak kayo kurapa ori kita Minute. Era hakaya ya ponno de au ka terapat au tabur bakuri ya de tara piti ke ya pun busi ya pana ka mesua te tabai yo ena dia ni kaputaki ke ena dia ni piri pa wanganda sinora ya san kapara te sate mai para si au kantari apa insan te tau si mangai ya hatta makuri kai sinarang kapaisi yari pa wanganda ya veni te bebaire ya no asa manga pun de taki no kom de sate pa tirate te bebaire kana mina ke korap Kabinan bukan nam sirek sa dia korne. ake au puat disirek ai pun te tiak kan kaito ieta arieta Kurapa sate ada silakan ini silakan nomor one Ayo ada nama meron di sate teman nak yang metero tina inan on road the boy why sate Kuraba survey kay tepung po tepung ngayot anak kapanya ni pong buwi aramanya payo ay da papaya karawag cakati pun kati ni kita pasina no na tinga pong ngay survey yari tay manu ti seti minita ti seti may tarawati neno amen ti tirayo ora budak numane utu yeta pe katinga te kamauri ta kapurinak na ko imti sabay na ko ya kain nam taipor na ko imti presence ko na ko imti ka women presence ba ada kera patanay po ko ma ko wa te ben merung ay bun na ko yaminita na rakay pinis na ko ina patanti na raitirae te tautek na ko ina patanti na ma tirita Jakaitar nakoya tari na mamana na raba ay ka aray na tatakati ay ka amina inuka ay puntaan ng orani ka ba ni Sabay ang kayo mo siya ginta po ngay ay ka ngay ito pa na manguri nakoy dan ka ba ni kam na ba ni Mauri Sabay vayo sirak. Ikonati tauteka. Ni kariki ya yamoni katien temani. Ayunus. Ibukia. Kain tarawa narana kipa tarawa indigenous fund ke TIF. Ibukia tinasin tarawa ay ka arotaki. Arondi kiaya, memewia, mentekatakakin na peya, ilong te tauteka, payakarikaki, tarawa, tepentoba, pa anay tukwata, kiribas, tayaw ka sabay, kurap. Nagkakagan sila kayo, ilan de presence, His Excellency Tanis Mamo. Ikan ko ang wati sa titi man nakadinig may tarawati na inano nakarawag iti kami pa iyon tutapi kayo on taraki na pa mamanentiris ari pon dede ke nakatuwa di gilu ya kan tarawati na inano ako rawati speaker Man bukan nam sirek sa dia korne. Kuraba sabay dio, yeta pa kapanan tarawa. Pare ikinimata-mata kain na kina yay tinasintarawari mina yapayang yay tinasintarawari mina imayana
Ay bukian kayo, ya karapa ko di presidents. Korapan nam tag an kaya ka. Ay nang iniman na no, ay nang intupa. Puisi di buusi. Yung kuna ni karawa kita kami tupay. Jitay inako na nang inamakinaki. Jitay na pa to ay nangaroy. Mayroon di tao teka. Anyo mo bukan au sila. Kuna ni karawa kita kami tupay. Jitay inanangin nangaroy tay na. Jitay to ay nawaya ko aki ka nga. Tayo ko sa bay. Anyo mo sila. Presidents? Kurapat to speaker, erapat bukan sirak kundan tekanta ni kaya memupai katabian na tibubusin akong tautek sa nakatayan kipatan tayo ang tatayawa ko. Ada pun nung kanti tapon mo ko dito abis tato melatrik akatawroyan ako na ipala na kung pendo ko yung cabinets at meruroyan. Erap Kawan bukan nam sirak sa tiyot ni. Sa baile, meri orang ini kakatonga. Au bunu ubo. Tan nora aike, ai deke ma. Tsaka antani ngayo, au ubo. Yasi ka di sa baile. Pa ko wa tayo. E ko wa manin na urisi. E ko wa tapetay nga na apa ka. Awang inditay. Ikani kakaya nga na nakarawa kinto pa kiroy. Era pa sa barin kaya manilek yay. Iko na ata tauteka, nintara na pa iko roya PC. Pa yay, tefan na ere nagi pa itaw kiyay. Ko wayo kang tupahan ayaris kain PC. Iko na pa tauteka na anatani makuri aking haya puntani pa kunayo. Yan na nakahigit te presens. Ito yok, iko na ni manano pa inatupa kiroy ayaris awaro ni kapungan akina tiya kan ni maniyo kura ba sabay Presidents? erapat bukan na sirak ako tapon ari PC ari tapon yung wakin naroon na anakatauman ni naroon na nababayad yon na naman tataw tayo naman kilipes yun na nababayad naroon tiris yaki yokoro manila nakanta si sirapatan man Yunus pailin na paibokon na nakataw man sa tautak na naroon na itarak yay taya ke eriri na no kiyay to review yan na yan na si ayaris ti tan na tab na to review ay open ito very pun consultation in ng tautak na tan na tab ke pun po ewag ito maroro yay hari pun yaron kaway na kan nitiran ti katauman yan pun dunus ti anang kan pun mga tangra ti tata kami to ito parang kay tamani pun aberin yan ti bayaranak pati ti consolidated fund okay kana mga yay ti tamani na inabutak min ti consolidated fund kon ta kipukin ti pepos sa pun noktaw ti pun na pagatan na tap anang kan yan mga pun tangra ti kami to ito wan para araswan na bangkay kang aki apa hindi ke pa katauman yan the consolidated fund na ina tangira pun kami sa pa ina ba yan na sa reali na pa ikanwan ti bubusi sa kaskwelo ya akita ba ya pa akatayan din ano na kon na ngaroy erap Kabanan bukan nam sirak sa tiyot ni. kuraba sa baile. Kung ko kuha sa baile pangin nautay. Kangay darawan nang inikapan niya na tayo sa iyo. Pangkanayaraw wag iti na no. O yakatugyan. Mayo. Ipon nangin kura-kura na nun tarawa. Siya si tarawatin na sa baile. Wapon na yuro yan nakanta niya. Parang kanibubusin. Meron pa pa, itekin ng kay tibirisens. Tipe nakarawak hindi nanuwak. Kamatayo ka. Kain naraka para tarawa. Siya si tarawatin na siya busin kami. Siya kikiyak. Ay itekin na tibirisens. Inakarawak kiloy pare. Inayay di kinikin. Anaman ikiribes. Ang ka natukwaw. Paya ka nga. Agete ka antaningan ko pa mi manentiris ena ko na andiking anyo pakanga to ami mempo Kanawa po ka nam sirak sa tiyot ni. sa bari ya karabara ay ne po
ieta te tauteka ayo pun pukureia kain tarawati nenan akba taraw awakia au siya siya kurapa te tauteka Besens yemi rom. Besens. Gravati sati nota na mana poton namat. Yata no ya kain na poton namat ba. Mga tangi dari kita ti tupaki dari kinci cira tuwan na ron cakap kaman. Ti ari akan na ba kawai cira tuwan na inonora kinaba tapi wapun kokoro ki mani tapi nara ngai nara sistem nara kawai ngai na apa inte pa ni si tuwan. Nari senakakaya mangangan karena nangki yang ngaroi Joshua ada yang mana kita pegang hati cakap macam apa ya man tobakin apa kayak no ya kakao kita tan apa aki asan nangar ya ibukin kabutan anu kita tahu tak atau kadi kita kian apa kini bes makanya no ya rapot nom ane emon apa ini pasti ilora kayak no ya tan apa ya busi erap Serikali ini naman sila kinampana unupi mau ayora na meron sa ti teman na kanyang may Christmas sa kanton ano po tilipatapi. Kurara ba speak ay may naiwakin ako yung mga nakuyakan ng tayo puro nakuyakan tiyaw sa iyo ni kabenyo nakuyakan ni kilipeset. Ang rap manayakan ni Christmas sa kanton na mo timangurin kami kami na pwede mo ni Mewri. Ayo sila kintay nga po ngayo. Ito yung mato ay iraman pakan na yalawan sa tenjere hindi USP rota yere bukin bon kanaya na toya ni mamanang na kontrere sinapupusiara minita mo anjiri ni manatani makuri patirana kanaya ko na anora kiriyay na ay naki nangayre mo pakan na yalawan sa tenjere na nakura isinani ko kurapat sa baba. Kurapat. Isati nakakagam am sila kayo iron ti temere punta po ta kindere ano ko ruwate kita kayar. Korabat speaker ko ni ikaita wa desati yari na nasiraki awayo na kaya ka tauta ikan kosto na kunta man yabai pa na makuri kora au potang na makuri yon nei charo pa na napakantay na ayala un sa tendi rin kurais na Man bukan ng sila sa tiyo ko ni. Kurabat speak ako po kanu sila kayo ibonte bugi atin Christmas sa keride baya karo arita kinako bugin na iya bubusi yari ibon kan bubusi at minita mo anti karinek tiraro yun te kangang kay tinatuan ide mo mga dekitire mo pakan na yalawon sa sete yai te kangang ti katauman kito at yo wasay ti do ya nakita biya kito Akyat man kang tawon sila kin nanuro ba de erang kayo na kun andimi delay ron bakan na yalawan sis traroy te kanganga korba Minita. te korabat speaker arabat satin bukan staking te kanganga dirimin pakan na yaman tay kay to wana man dirimin dokon na yabu ya tay indra don dira te scholarship unit parin kato semester ana pe ando kaya buta ito kayo di semester yo ak ngaken dikin na makay na kano espari kin kay kaya nga assess na katen semester yo no semester 2 kaya min na yabu yakan bas sa at aga tayo bante kano donte kana ko kaya di pe ay tira yaman ye may bu kaya ta kan di ka montagne pa kaya yaman montagne no kaya bu no kon don botang yeng yari montagne pa kaya yaman pa no kaya ngate kaya min do kaya bu ayari itbet tawag na sa kita kang pinakakaya kang yan yung makurukura ori kaya angan mga tubakin tiyakan kangang ayo ti tuwanan na beta kangang pun araka pun kangang na nuat na system te finance kaya system de finance kaya ko na naskay mo po mga pagkakapuwarin mga iyo ya doon na parents nga kanuan mga kainikano mga kakapuwarin na sa anakan kaya mga kita kangang ayo naroon takataka na makain po tayo kano ko na raw retreat dyan na kaya Kauan bukan ng sila sa tiyo. Kaya pati sa babae ako no tawa ti tawon ti tiri mo ba to ti result delay
te result may PC nga yari te delay o te ka uwa ra system. Ang anotara na system may te if miss te sa babayri non ra debate tayo kana ko. Site na pong itebong kini na pong itebong te processing nga na diyan pa katira. Te payment mangkanya kana ira if miss kaya ra system yang kay kaya no to ngayon na beto na te causes na konti tenan delays. Iyay te ba karawag, iyay te ba mga karawag pinakunari kini katamaro aron ti system mayo. Pero nga na yaki kunani mga kaya kaginikangangay kay. Kurap at simpat. Minta. Te korabate sabere rabate sadim ritan bukan na staking iyang kay tibas na makuriya madara non ni takin na ya sa santa kata kamakan din po pasa kaya ang tupagin ne kay itra kay kanga ne kay nakiyuki na no di kanga kay kasi nori ara tayan kop isu sa gabi so sa len may yo sa kate panak mga tuwan na punara to be honest sa kanga na ministry ari mi ya list no ko nday on the finance ngayon ya sa salang ko mekiar korek benak mo hindi tira the late kan ko the list maybe ar korek on the finance ano non tira ara kakaro mo mga yari sa kapakarte kan kay ba nag mo hindi akan kang ay kay no tay ka sa kirap Kabinan bukan ng sila sa tiyo karne. Rarapati, speaker pa rin kita minita na kaya katopon nung rata yung tirinay ba po nanginay karutag ang rana pa ay parent kaya ngayon kaya pupusi pa sinatabi ka sila kayo. Ako ang tayo tabi tayo ska ngayon po nang tawa yaman kaya ariyain ko na ni budget on ra o hani tayo ariyain ko roy. Matapon it's about time na pa ato ay nariyain mga reviewed pa puntaw ay allowances kaya pa kamaranis taw bitaw. Ang ngayon po nagitaw ti sa babae yan tuko wari apo ni pinita ki po ni pai. Yan nakanta ni nga timinita. Kintaw tiya kan kunani nakakatayan karawan yung review roy. Ay allowances atin na ready kay minas na ko pa. Enapun fair ay enough ay napun kunando anak kunando tagin ti kanganga kurap. Minta. korabate sabere arabate te satin na kabinan bukan na siya kapon ayo nga sa makuriya siya yara kamakul no nay basta nagi mga hindi kaya kay to wana sinatrate sa mga reviewer ra rate darat pa yay te ka uwa te ang was nga kingania tay pon to rent your rentra ay rent ke panisang tosan kana wana on te akom ara commission kay ate ben tay commission kay pon pay on time no kaya tanana tan landlord patayo to wana nga sa kaya angana na konanda ano kan kita ra yate ate me yaman ono mingra na kira na ki mga po akam na kanon narara ara way forward mas mo grep katiya kaya angan na nag mga gindi ka kay ano me ro yate taka roy ano mga roy ona di roy Kurapat minta. Ada serikali mina wani sila kaya ng panawan na ginawa mo. Ayuara na mo meron sa tiya. Teman na karinig may meraki. Ano mo na tayo ta. Senda speaker kay monte inteten mga po ngayo yarite metaru timinita apundora akanya para meraki na ko kameurgo speaker makanya mobis distance meta kaumen na rimenes na no militan kapen dito ta kaiter o ay puntanti ada pendo on te yo kita orang no na yaru o no ko yana pa kain kripes kapen kada pero mo ni meuri makanya ta kan no usak ko na ti tauteka ni ko mo te man pe pa ya pa kaya ang kai Tekan sipal malaki tiranti craft ya. Nakakagam sila kayo rin din tayo punta kayo mga kulipin katay na ver. Pataw tiyak nga mo ang whole area guys. Kora pa speaker. Te speaker ako rin kure ni kamu at sa te ya karina ki may merakay. Ba te mato makuriyan te pe pari karikina ke ilo na utap ri makuri. Rap. Man po ka ng sekretary? O tayo pa kaya timatuan ni Yamakuri. Emit? Oh. Rabat, speaker, rabat te sa te may merakay bukan na silak ako are na di ba tuan kau ngade te sate may merakay yan nang ikaw ya kan doro ko to kinate te tamakuri yon hayo ke kanga ya pues pare ke te kanga te terare te
the design or the kaya tauran kai the specification yo andera tamin the renting craft are ya sana ban na kangan nangan advice ya the marine pa ye te tami ako nang kai ninda tauroi sekarang na ba the supplier pa ya pos ye the supplier ya pos so na ba ya interest in kon tauroi nang ibobok para pun inatake para pun nakya manin te karikira kayo mana si kangarawan kandang ayara na ni kataurawa ya ya invoice ta ni bobok bukira para pun nakya te manin ta karikira kay may kai taong kai pa ye ya tauroi ama kuring kai au kind of botang ni makuri ni pero ngai ata to kita tay ari na ko na pa nang doko ibon TCC bukid mga kakayan manin te karikira kayo ata i kugrita kin na pa saksi mera kay ba ya pa na ba ke soy dege spy Kawan bukan nusek setia ko ni. Ikalapa timitan na maruro especially ngano kayo po dapat saksi mera kay aka SN pass daw sinti yo pana perende ke na ko yan kapene ke so ini pa yita puwa apa asen kapene ke supaya ngai karapa timi dan kai ton bukin na ngari na sik pa saksi maraki o bani kapene na peto koraki ya to ke o shako pesna Minta. ai kai tawa te sati mai maraki ke da kan na no ko wa ya ring men to pa yo te pente ma ton for wa pana ana stira ke yo ko sina pun na mon pai mera kai pare ko pati maton sila ke ande ke na mai hitaku te narode rita kina ngen ke erang bente te bubusia yo me pun ye te makuri akaro kilo ya arakorak ko wan kai am wan dokon tokin kunana ke irang rita kina na ko te sate pa ngen ke erang marara takari kai apun naro mai irang karapan na patient au kantari apa sina makuri abon nong apa ke panahun te tayo sina kingi ari ka kamay nga yang basi te birimakan te kari kai kurap Ay pendonon di setia kali sana ona na siya karimian nang pana jadi binawan mo. Ayore na mo ito di setia kali metero di lena no temen. Ano bo bi makatakan. Sedi Kurapa, Honorable Speaker, kay pun nauman tayo meron nga po ngayon, wala pa na antara tayo ngayon, ngayon kami uri, mayroon the Speaker, Presidents, kahit Cabinet, hindi na kahit tara, may pun ngayon tantayin ka pa ni, Riki, kahit kiripa sa kiyari yung raya, tayo yun, manaan tayo meron na tayo na tayo, kami na tayo mo ni Mauri. Honorable Speaker, tabi ka sila kaya ng panatin ni Mawanunga, kangay tekan tandiri naro akia kapuwa mentero aligiro ya temane ni musirawa warere ni kapuwa tawa ki meroye ni makuri akia kapuwa ki mentau tek e kona te minita ni karape pe na tara onna ki kamini pe ya tandiri ke sariri akia kapuwa ki mentero wan karike no ya temane ni musirawa ay tapengaki wan digiro ya tandiri ne kaya Aki amakuri, orang kapua kita tahu ter, me amakuri dari entero, kalau Honorable Speaker. Anak kaya kaya mesra kayo, nanti minta ibu kita bota kendiri, Honorable berarti kita kaya. Korapat Speaker ko rin ikarapat sa ti may tarawati niya no temen na sirak awayo anak kaya kata tahu teka itaw roy o potang ng makul tinanon titirayo korap Mon bukan ng sek setia ko rin Korapa, Honorable Speaker, kahit tahu temen tanam kaya kapo tahu roy dinano ayo, tahu na ayo panang kawak, sinora kawak interi sinora na ba, ayaw kuta tatali ini. Pa ya kata urai main te ya kawara kina yari classroom panang kura ya kata urai min para na yari nang kura ya kata urai begini ya sama ya tei panang kura
whether ko kabuagi ron tau tea ke ko kabuagi ron tero ya re pun panaya ta ni ri yo antara wati nei nano honorable speaker busia te minita kana ko na nora abir maka na yo na sabon mon lari loko mukan te teriri mukan te terari te meaun te tamale bel meaun tapoyo kala honorable speaker Minita. Korabate speaker arbate sei bukan na segai te sei kita makurin kaya ni karog man annan na skanga isnak tauran na yo kira kamakuri ara yung kapen mak sasan usya ke peparan non tapo kira ro ye peparan ni kara kaya ri kara kara mais men tengaw no kontot tengaw menimen ke no tengas na kara ke tengaw pangkay tengaw na kabuok ni kapen ni naro kan ni ye biwala sa no basta bin makuri dumina sangka semang karakari kina kontong menimen antara itu opte ki kere mai sayo ton puntuk kita isaketai ke ngana apuran kabanya tandi kapen nang kai mo ya re pada ora bikin tangol menimen to wala tiri Kawan bukan yang saya kisah ya orang Korapa, aro speaker, kaya tau temita, pataran na te terari tama kuring na mentang aun na pirira kina on tang aun menimen. Ata ngai te yo ya tan dei, aro te temita ko rinek. Ata aro speaker sa tarai na batan dei ni kapet. Ay kaya tau bai war question na te beki yo na yetera. Sariri intero, kaya na te tertiary level. Ko na ko tarai na pare takarabe bai wa pun nura kaya na ya ko na pai. O ya makuritan dei. Ay kaya dei na ni kapet. Yari yang mengatakan kayu nganaro na pokok nura yainan ngam kata meruan ngana konan taraya kain te sariri tangin debu for example KPI naru ya dan mina te takaturi ya busi te mina ngana konan nura te terdan bayu kolap Minita. korabate te speaker arbate sadi bukan na stek na tari tanding bukan na stek te ita ko ba yen nan tau te kayu ita ko yen ra tari bukan na ran musin na ita ko sa makin na bukan di missioner kita biasa na kayak gini kontak itu bu anakon KPI atau anak mana pun apa kayak apa tu Quran saya ya kok tapi tu buat benar tapi ya Quran benar kawakan kan di begini di missioner punya dapat di sidak ayo orang makuris makuris mengayo ang istab yung jono ibigay karakan di may siya tahan dili basta karakay ngana sabong karawaran ni menay atau ina mga yun ba di satu kan sementara pun dok this is about time Paris tayo na betan ini kita mentan dia apa overage. Ay stigma tu anda, ika po yang kay, ini naru, ang sekarang orang rai-rai dalam penkarai nangana, tas nak kira-kirakan, awasal mga kira-kirakan apa pa, mana, angkan rai yang apa ki para mga ni apa, ini betul wang anak open overage ko more than 60, Korean na, ito Korean pun kira-kaki, ay tengan na kanin, erawat tangkay na wicaya takan amin na, ini naru, akan ang ari ni masato Tang punya bentar ayo bangun mga kira-kira kan ini, okay? Berarti mungkin saya esa menpas tera, suara nanti tu registration ke, tiap mungkin kata ya udah tistatan ini, sitan ini kayak kena, akan fungsi ngai kan, anak ini dengar ini, devo kan amin ini. Amin bukan yang saya kisah Korapa, orang bospi orang ngai tahu temini tak, norakin te tiran ni naron te numero uru ay kuni apa. Tahu narota kita tan sariri ya kita ayon nubui. Tahu nabusi tu minita. Kalau konan mengatakan nori apa, naron no experience orang yang iri na kilong daw sariri ya, ay sibui tabun. Anang kamu sirawak, atau yang diri ya penen protes penak kamu sirawak. But experience dari lo na erang kawak. Ay ada sinabu busi. Ay taray apa na narota kita nubui. Kali ni ada penon te package han. Pada te experience dari lo ya pun tangin kura-kura. Te teron tu bari kare non peya muante ka ngarun de kena ile ya na ke mena posia te kamini peya ya no one is left behind ya busi o te minta korap Minita. Te korap te speaker apa sedih di dalam bukan stek taya kian nangin nanoroyo nangin tang royo ra merori sing yang sri tu kau are the experience the kopai ani dia dan the experience itu kaya kan mati sama kuri mata kan tadi ngari saya benda mon I have setengah medical certificate bahkan aku nak kan carry on era yang makuri senakona makanya ya penting ya report norak bayar hari ini mustawa serian karena tadi bayar report yang medical report era
Saya karimina pun sila ka ng panunod na tinu. Ano mo meron sa tiya karinig teman may Christmas sa kanton. Ano ko tripa tapi. Korapa speaker, akangayta kan ausisirak. Napsiya de minita kadinek ada tabi na tararuan business ay namin tayo ni customer ti consumer right. Patira nang kay ti update yon na iya pubusitin ni men kay ni Christmas. Kaya san ro ko ya complain inanon pa in MTCIC nturay wo tinga wo pinano. Ibugin na iya ka ari asan ni pakapuya na ko ya women tan nota ni ka inanon wo tinga wo pinawo. Antu mendek inanon ni pa iya ni karo ko angkai may ya business. Kaya asan di iloya ti mane iloya. Nakakagam sila kayo, hindi minita yung kintaputa kini mokri, kanila business, karopa iyo, pupos, ang road na rikidit. Kurapati speaker kwadinek ay karapat sa timen na kadinek may Christmas o kanton na nasira kaya tapikya. Kaya kangay kaya kana. Speaker kwadinek. Ibukurin ko ang wati sa tiya kadinek payasan waki makurian anatapi kayo ni kainis matitwa. Kurapat speaker. Man po ka ng sex sa tiyo karinig? Bukan disirak di sa babae. Tira na ti makuri ayasan karok. Asan ni man nga kan ti ministry ni kawariya business sa kanya nung raidoya. Patira ti kanganga. Tayok. Minita? Yang inang karapati te sa tiya kadinek bukan na nasira kaya karapana pen naroon tabi kan tira disira kin kainis me te kangangayo pa. Kakuha pa taka nga ngayo yapon sag na yaswaikin kay harapat-haratan katilas kitan ko at asan don kabuan pa yaro yarara consumers nakita wa rely on the service me tebesan karoya wabis nana puta kere kena division the consumer protection division men de tayari ko yai kanga na tantang tera te tangtang rin kaya te sati yawa mapuli naman tayan te baya kunya pa kanga ke ay de ke ma aron te tangtang ya tabi kat ke yay kanga yay yang tua ke mapuli nangay ande tayay pa yay wo te tua niya mapuli yay kana wabis te tayay pati tera te consumer protection Act, the Registration of Business Act 1988. The Bayaroya, Asan Meruru Matera, the AG's office, Asan Katayan Kahaya, the advice Meron and kindness Mesuai, Patira Kawaye, Patira Paya Kehonan Koroya, Awasan Koroya Merurona, may mean a Merurumate, man, an obvious case to Asan of an approach. Tokora kaya kanga manivek inanon tera te sisira kare tabi kaya tera te satin te tayay asan karoy ya ayam makurin kapen di post na kapen kaya aven inanon bay tera jobis kini mga makurian na rin mina kana na naipupuk na konsati korap. Kawan bukan ng sex sa tiyo? Rarabati kaya kati speak ako rinek. Ang punti ka na nukawag. Pa sagsito tanan complain na ke women ba yay na best pa mga bunigila na ba na complain ni loan to weekend ako ibugid na beti kanga ngayo ay to beti kanga ngayo ti sabay di apon daw tay rotak kain naro kain dare ang kabakaya man na ko yete ko ra ke na kawoy tayen ka away ko ro ko yaka ko yaman yasan anura arun ti suayo sita po na memere ti suwa ko nati minita Ari tabi na yun, bunin ka kuwa pa, hinariya iniyay, tiswa, ay matotua. Piyon nga bunin ko nantina, uwi na pa, hakawat ibutan namin, tabali sa kamay sinimanay ka waririk, nabubusiya ito minita. Tira na di kitira nga ako na, ni makuriya, piyon nga ko na, ni matotua tiswa, yu, abon na ko na ni protected, tinaba, tinaan consumer ito, sagsita yan, tani business ito, ay ka na protected, ti sa babae. Ma, tikura kinaba, akiyawutan, ayapay, awasin ka pa kaman, Tira,
Dik ako nani karoy te minita pa yung bun ko nani metoto tiswayo ano ko nani tinawina. Minita. Kurabati, ay nang karabari ki tira te satin po kan te sirakai. E ko wa te kinna. Naran ai te kinna ye wo tuwa kana san esen makuri ai tira te office ana ngai re kanga pun ngai ta pe ya pa na enforce. Ana ngai re te consumer protection division. Naran ai te kinna esen makuri me tira te AG's office. E ka ko wa pa yan na te Consumer Protection Act o yan na te Business Registration. Ai, si te me yei wakin te tuai kai, i rong te narun nare e tekna ke pa era, e tekna de ra de sa te narun ta te tang kainis na business kana kakainis. Te kang ganye, arun karawan te makui on tuai kai, asan karawan te mon, kaya te mon recommendation nare asan the advice na ke man na itera te AG's office, asan karaya awa biske, kangai ya konan nang tekin doi patira me isikan assured dai te satige de tapi yang ibu kene ya ayam mane te botan nama te ya pai re soi mande pati te man recommendation ya san karawak ate ka uwa yon kawainan dan karawak mungkin te tuare to wan te hanga yon te tang ngai pasibo me akunya ki pa ingen ke to ba to wana de to business me sto me tarane uwa te entity ai patagi ibu ya kunan ka para no ka makana kun tangi ro yan tai te ra te sate ya kunan roi ka para na ko na ko ina tas me ro akin me te bai re pun tangi ro re karu kon roi ra batan te bai are ko kan kita ko kan pon ngina an kan de distract pai ya na ra tu ai kia itu ba ki awan kan ngai sama kuria kan anna bai aki kai ana kona roi da kangan ngai ne tarai ta kangan ni tek nang kai kena to pa roi kena twist ta kangan ongan it's about time as nang review ge te pa yes na roi na nara aratua ake ngai ari ako na ni ke akaron te ta kangan ke te tang ta piken ta ai korabati speaker nei bobo Kamben bukan nan sirek sete. Rara ba te minita na kaya ko yata ya te bini makuriek te kanga ngayo au kanta nga te sabay de ba inawa ko nando sina kumin te kakaya an konano bendike bukaya ramata ake me Christmas ake san ko yo complain ina no bay punna ububisina ko de minita padirang ke konano ra kayo basta kite bay e nakabili mo riak pinariya ni kabili makak noron narita ikadina idin na yo complain na kay turay o ake te feedback Nakoy dan karo ko tayo yun mayroon na ministry. Terang kaya ko na update giniran tayo ko patirati update yon the progress yon na yapubusi aram na tayo kay korabati sa babae. Minita. Enaki perona terate te satigari tapakate strakay pa kay pun tapin te au ministry ana kun enarimina ana kakay chang ana kun konan ka kurwak nanon kanga tupakin na yakanga meta dikira consumers toiria ara to krake ke asan karawate service na koya ya ki corona na ya te basta ki si ai narne ya na tai antai te sate ya pun tante ka pene pa kai merorong kai pun na tai na ba ona mekini na ba to krake ke aki hei na ba te makuri pa ka asan karoy na koya ra putan no met au ka antani nga pa no hong kai ona te pa kai te pa makuri ke mentera te ministry ni kainis mete tua ani ngai ya na kona ye kangan dan do ba ke pa ye ke asan do ta ke area to kora ke consumers ke to kora ke apo pai ke ana de service mai ria kar ke services mai ria ang kanari na tayang kai parian karoroi to ayam makul ya ria roin karo de makul na ke te ba kan ka waya akita kanga pati naron de tang ewen kai ani pun subinan bank office ay na makurian karko teranga na de kapenen da mero ba na konan te bag ta kang hai ako dapat tira speaker Sila karimina sila na maray submitin mo na meron sa dito men nakarinig may bayan ano Pedro Atanpon. Korabati sa peri aban meron ting ngabong ayo. Ya kan nga ukameuri at meron di makaida we pe yang nakoy di sa peri makain ng taipor
Votar mit presidents. Raun sa tiya ta komen ya kia bokan kai. Te minita. Tidak tentang kaitar. Ngayon tanti ni kapen. Ayeri tay merong sa tiya ki ay na kitiliman. Akanya bayang na ben meu. Tapi ayu ale kai kapen do shek do ngayo. Ana para spimeteno. Ikan shek na kontiminita kalinyak inte bota kin direi. Payara suemen paka. Te malen no pai. No kon de jaus. Tan direi te yoh. Nakakagam sila, ilan din minute bugin po takin diri, ang waruate kita kaya. Koraba, speaker ko rin kahit ako desati ya karinya ki may bayang na nasirak. Wayo na kaya kadito tek. Skaraw tek, hindi yung mayariki. Dita yayo. Yawagi o po takin makuri ya kapakan manaya. Korab. Man bukan nam sila sa tiyo karinik. Korba de sepe, igar pari te minda de bota que dere na kaya ka mon tamero. Ale e pondora ta kanga pon busmaya meta karautek an noranti ka howan te vena ko limen na yo to tan ri to poda no mata ndi yakina. Skara para bali ngai mga wonte ngino yete ngai anang makite te makamani ngai kan boka no shenga ko ni minute. Yasan makite makamani ngai ke nang maki para Minute? Te korabat speaker arabat sadin pon sek. Yawagi te pakaman. Ma ibigna pa yang te ania atang ida kiki pepa te pewa. Pero te isi tawana esan no pepa te pewa mes yunda finance. Ma yei pa ga te pai te pewa te start that nan tanni ka titi ya kiki. Ane esa songa dia isi para mo kuriam ka kwa. No kon nei ka ya etaparin te pepa ki tangi antena tay atau tu ikan apa kan ay pesin na may bayangin no awar ko na mapakana man ay Kawan bukan nam sila sa tiyo? Era pati teminita na kaya kan yun na ngataran ayana ko men na kasi sigari ki atau ay pun may nanon pa ta council kay de pakan ya kaya ngayon ko na kaya kita nan riya na kaya karot magulu pare kakawag kana ta na kaya karot magulu skoran data ki ngayon kan bisa de minute tay me dia kan me yum na raitera ta isi me ti council ke te yetera tan karot magulu korap Minute? te korabat speaker ay pon meri yan kapan para no way na bubog ba yang anda hindi kita kapan te mero at kapan ni siru na ni posare ani ro no ndra no finance ay mekan yang na way kan po ngadinua te council te IC yote pundan makuri tau na pun ngatra ya kwitra tri post dita ke mayo te yar kita ina mesong sa dir may ya bayang ya katanatan pe kayo ba ka katra anasya kari bigde chise sare ay mendinga yare mende anang manang ara kora kinti tapos ay anang no kara to consultation yan kawa kana bayang kan kun kawan chise payre ke tami to wana banang convert to one of the primary area ada yang kuat putek dia kayak mereka penentu kawa kubuan trans primary yang convert to primary area na kon kawan chise krop Kapan bukan nam sila sa tiyo? era pati na kaya ka teminita mo ta kanya nga ko na to na ba yai kan de na te to conversion ay me era pa ito ko ba pon nora kan ba yang ka puro ito na me sinakaya nora roy pati Tira roy ta kan do ya kan kaya ko nung siro teminita ben makatiri roy di na ko pa siro roy lang atay pa rin kana tan makuri aki ka te makuri pa to ipukin ye claim ay kan sa swangi ya makana ponte tapente te certify lon te IC na te ta council au kan tani ngabai kai area ini maguri apa te rapatan tau te ai kan busi kan de mina pun sina sikatire pa kana tan maguri ya pun mantain tara bona barang kai at tara bon ko pa dia pun saro na meiro ya atau ko bayasan certify meiro te na te IC ai pa ini ka pe no ya pa kai apa ni ni ka pe ko na busa te mina ta ka ni ki na ko lang tara pa rin nam chese ko na busa te mina pa ang sikatire pa kana to ya kitau are media tan maguri kan ayan kan na nalundan no silaki na kiri yang kan song ya pa ana karo orang yo breakdown kita apa ikar korap Ini dah. te korabate
the speaker arabat sa din kaban bukan ng stacking the ayo arabat na requirement dra the finance kang pusit na dami ke kami the finance ay to kami the finance pare ano madaya de man sa bon ayo permanent project ke ngaya kuri erang narwar ke ngaya sa kanon the finance kan de tang di pay kay ngapin do pay kay kapin aw apen na pay kasan de yo apen san do pay ka tingin ko apa kaya man erap Ada sila karimin, sila kaya ng parang unang minmaw, ayora ng sa dito man na may tabuaran. Honorable Costa kay Kukulit. Pasin ka, Honorable Speaker, may naiwaka sa tapakatapanan kamaw, karitay may raum sa timan na karinyak, may tapuaran. Kamaw ko ti Speaker karinyak, kaya ng taipura, kaya ng office. Titag may president sa karinyak, Women Presidents Minita. Iritan ta kaitara ngara tante ini kapane ka imperin karinya ka te tanong ran te live stream panante mewa te marunga kam na perin mewa ayu te akan no sirak te speak ako rin ikima to antuain imperin pakaya manin misrawa artan de rin te preschool yo no makura tapuaran kan sirak na te minute karinya ker tapena patiraro ita kanganga karika te marara kapakakin na yamanin misrawa artan de rin te preschool kubasin pa honorable speaker. Nakakagam sila, kung tumili yung botakin daily, or buwatik to kaya. Kora the speaker ikaita what is said yari de menna may tapuaran na nasirak o yo na kaya ka tautek kukuray takin na pa ya tauroy speaker nakakirig the speaker ko rin ikarapati sa di yari na nasirak o yo na kaya tautek kukuray takin na nakundaman niya pa asan pa ka ayaman mo sa wani ka pendan ni aga ka buwag yung tauteka ibugin diri ay ka wo tenga wo mewa wo tenga wo mewa krap Man bukan ng sila kisati? Krap honorable speaker ara pare kiti satia karinya kinana kaya tapon bukan ti siraki pa ipakan ngay ayamanin musrawatan diri yung preschool pa ipuni mai na kumeu kaya ti po wi ayo apon do ko Europa at wahinda ni pakati ayamanin musrawa ikan po bisa ti minita karinya ipakan ngay ayamanin tan diri ay kay ayamanin musrawa kanayari siya na matiraro itira tiraro ita kanga ya kari kate mara kaya ki kunan pakantay na ayamanin musrawa tan diri ay pakakanga inukan te tiririk terang kaya kunan pakari kinumontay kurapa honorable speaker Inita. kurapa te speaker arabate sa din bukan na siraki te tamlin de preschool sibita pakam na yaman para rin papakan tugin tiririk yan kanga kisam noriyare amontay na ayamanin musrawa tangan sa kita pera na tawa patero amontay na yari brand awano kana na New Zealand Australia magun tikin wana kay to kore mi tatra ke tanu kan tiri ka ke ngayam ne sono ka ngai sanga ngayon mo sa wan tikin tetem November ke te kanga na kan ako nan kar ka tiri mo rig nang no beto ako nan na iro na makaina pon na cases te dra ana cases te moisa met the finance but the money yo e kimi na iro ke emen the finance ma tan ri ke ayari amang ka po ore men ka kasi sa bukasan na naman musra ko naman ni sefiu ko era ko mga kinakakan ayari American men sandoy me doya ayas pa no teman ake ro teman nan aralisa san no ya kind of finance met them wise American ya karawan ni no ya men stine ke ya sa es pa no ya kan esta ka men ba kan ka ko ba kan ka to ba ka pay isa kay bisa isa kay ta kan ya ba ka pay ya ro ya ba ka pay tan mo ba ka pay minsan Sati? Kuraba, honorable speaker, ara wari kita minita karinya kinana kaya ka. Kangapon, kasi bukan di sira kaya wari ka bata tan naron na nakapara-para ti minita kangay ipon taki tiri kaya nakapara-para ayon ako ya kain. Tao di kain tarawa kaya kain matarawa kaya matirang kaya no ralya ina nako ya ara preschool teachers ngay da ke siraruan ako. Tirang kana pon ida na pagpo kon tira. Te pakamana kaysa tayo para ara preschool teachers apon sikun narapo makurun karawa tapiya. Kang akita kantani nga panarari ano ko nan mga mainging titay tuwan na bituwan. Mas sinora
ang sinora ti riyain na kaya ka ti minita tapi kente tayo yo ma sa mga pun kavenia patira ti bubusin ako ina kana aro na payanora riyain di kina ko irang ira kiser ada tanda iri ya kaya ro na ko mete natarawa pun ti matuan konan sikun karawatira spangaya patanda iri ti presco kompasin pa honorable speaker para kita minita te korabati sebera rabati sading bukan lesageng to yung kan des benis sa kin to sa trengan na pe garang suno ka kun mining to na ko ro trati des na yung road special treatment no kay na naron dai kay sa sa mukuli mara korak kana ko wa pun na bere apun din apre pun kang mining to sa kun kan kun ko ro yake tan special ra service no kay pun ake kay mas na sigaw rin tan ni mana pun din sa ta kay anake yaki BF mtap te bo ke anake ra trarik kami sagin neka yo pruwa kon na berikin nera ayaman mo sira Kamarin bukan naman sila kasati. Panaga bukan ti sirak ti honorable speaker kaya pun nang ni matata ana kaya ti minita ito ba ang rana pa kain harap makurutan din ti preschool araw nano yan tira na kaya ti minita sa pun kaskwari kiti busiya sa Santa Pequena kon ti minita katamatapi ayay pagkinti ayari France na konta tiri kaya po korabari kiti speaker pa rin yakin dan nang anakin utay nausira kayo era pari kiti military na kaya korab Minita. Ay, ada pun agak mayroon di sila kan remi na era ang daura di sa di ako niyang may taro di titina ita Kepala natin muli ang speaker pare. Ada bisito ko na di bukan na sila kita kana ko kariya. Iya ka ko may kay tayo. berapa di ayah korona sila ki Ako ada sila ka remi na sila kaya nang panati awan pimerwew ayun na mo meron di sa tiya at nek may meraki jaman na ay honorable man na tayan taki. As na speaker ay kuin tapos husek. Nakangay tekan. Kuna tau teka. Kau ngat mania pe pa ya pa kaya kay tekan anak karikira ke the council merki at kaibu ke tayak. Nakakagam sila kayo hindi nila punta po takin yukin katin aber o tau tiya kayo naman honorable harita kays. Kora pa speaker ko rin ikani ka mo at sa tiya karinya ki may meraki pa mga muan karawa ki panda na karikira ki meraki ya takay buke ang kayasa ni mga pitak anatami na kun na wali ni kiri kora Man bukan nam sila sa tiya. Krawati military asan kaka usek kayo. Ay tawin singa yan usek ko. Kurapa sa tiya. Yan meron namin. era pati bukan na sila ki sa tiya ikimotot may ilang kakano kangayang at takauling may ari pare ta sa mga bud iritag na di sa tiya yon na nakarikira kaya kora Ada saya karimi na sila kaya ng panahon na pimesu. Ayun naman meron sa tiya naman na kanya kami tabuer ang bukosta ke kukuri. Korabariki, honorable speaker, ayo te akan na usiraki. Speaker ako rin kan siraki na timinita karinya kaya tapi na romin na usiraki tamanya pa na ko ibukin pa ayo ate interirin na upo makoro atapueran na riyasan kamatwa. Imatan tamanya pa ayo di po uya na ko pa ya tauroy ayo na to kan timuan kay buki na ko tapueran. Yakunan ko para timinita karinya kaya tapi na pa bukin tira ya kito ka pa ayo arate ino manangan kay buki ayo na ko inanuntun wang awa pimaano korapa honorable speaker. Nakakagam sila yun di mindamente bota kendele honorable rating takayar. koraba speaker ikaita wa sa tiya ni man na may tapueran na silak ayo na kaya ka tawte kukurin tayo kin na pa ya tawroy pa ya te intrigay inon pain no puta ng makul nga nanyo ay karaw tayo tiya min ikarokona yon tapueran
Itaraki, yay na yo, yan, noran kakawatin na inamano, ay narokoroi, in insurance the truck, ayo, inon karokon, the kaibu yon tapueran. Yang makul yo butang ni makul bendering, kakuri pai katangirag, pa nakarokot roy in a truck tapueran, montai nangaroy. Man bukan ng select sadi. Koraba, Honorable Speaker, yakay tawari kita minita kanina kinda na kaya ka. Kunti, bukan di sila na kunti, timinita kanina ki. Pa, yan kay takay po kay tawuruan manang, o kanta nga pa, men tiyaw sintiya na kung karokwat tayo yo, ay itagbayan ng irang tawag yatay, ana staff na, ng katawuroy, paya kaya kanya no, kimain to ka ng takay po ki. Nauset timinita kanina, kaya kunan to kate, kaya yara kaya pun nang da, enang kura-kura kayo na nawa kinapaipon na kaya ay apon rota kintakangan kakayan na ira ayari-iri ikunan bubuset minita pa akunan to kan manangan tita pumaya ti yari ang kataw-taw ko ti wiki apo kurapa Honorable Speaker. Minute. Kurapa the speaker ay rapat setting bukan stek yang atau roy, ada tauran kay sa tray na bayar at tangan tan mo ko yung siya bayar akatauran kanina ko ako kanina mga yato na manang tuwigan na ro tra kay buke kanaro na pinano ko itabaran ay tauran man sa tray matatiray na kanaro na pinang mga ron pinang ron bitiray na kay pinang manang tuwan tay ato Christmas ke kanaro manang tuwigan ro ka kan nakiyakan na kawiya Christmas kana kawiya na pas Christmas ato kana pas Christmas tuwigan ro kanaro na mawa ta kay buke panganay sa tray mawa na bes karoy yung next karo tiya ka pa sa spam mga mondi karayo ibin karikan na insurance ra baka to ay kay wamina yita ka bono pa inonda to kay bukan kaya kian tindan niya mo anak ay insurance ngaya sa tiya ngaya yung bukin nasa ka to kan nano di tawag insurance ngaya to kay ra insurance rap Sati. Ay kurapa dik ya Honorable Speaker ay dapat kita timinita kanina ka yara pa sa sarita kimana ra anatan makuria ke akatawa ngaya ka na tapi kinatira katoka kina sa kapaya sa bubusiya ti minita pa ya kapaya tira anatan makuria ke anatapi na ayon katokan kayo pari tag na kuira yang naspon ka kuwa pa ya ito karo ya araka kay diki kay titaya ya pandang kay nanwa kitira takan na rapo makurke ngayari kurabari ka Honorable Speaker kay panibukan district na punta ka taw na komite ti minita ko rin makain ng tapon ni makul bukan piriakinan na yo sa kanta nga aro kunan to kun tapo mo yari tapo ari kurabari awari Minute. Ay, hapon ko kaya gini. Taka ano nan sa non sila karimin. Sa karimin apon sila kaya nang bana robin mau. Ayore na mo meron din sa di teman na rin may Christmas akan tun ano tiba tabi. Kurara pati speaker koordinate ay gukurin tapi kaya sisira kanti kay sisiya ya kangay ta kana. Nabubusiya ti military tabi na ibubuk yon ay kang kain ti kay CCI natani ka upo yung kay ko nandi kay waniwan na kontibin na ninawat ti bong makuriyan karuan tayo na container man na nakaibuk NPTL hari mga kunan kari kay ti kita bewa ka beneman na yaron ti wa time matabewa di kita yan ka beneman si charges hari mga kari kaya paya ka beneman tan ka opay importers ani mga kabila kay pon tayen ka ako na kuya ka ni kilibes korap Nakakagam sila kirundi timinday bukinti botakin mo kung rong tuman na manang ano election de tiap. Honorable Speaker, ayo kaya kan na section dia kan niya may Christmas teman auto mo makuri at KBA ito yung ito nagkakay angan katunaro zero ba ena pirma karigi temakuri o nikir kaki aron ta kabena mani gure in dakin na nakon jaus pa asa nokoy Christmas pain makuri tabiwa naron de forklift aki ana ibubogi kabesia makurian ako nanda kay kurapa siya Bukan ng select sa di.
Koraba the speaker, no sila kayo, to sa ekisi kayo na si Merry Christmas, may apon kayo na sila, may ay TKPA, taraway kayo. Di sa babae. At apon di sila, inakanganin ko na hindi, kaya waniwan akong tibuyin na ninawat, tipong, ti operation ni Bugin Karuan. Ang sinangin kayo na no, ti mapuri pa ina-efficient, parang nga na wari ka may sintipong, wari ka na may sintikap anaman. Matiraro yun, tika nga, hindi ikay ito tinan operational problems ka iminan TKP kitira kanga iskan na tayo roy patira roy yun tika nga kaya na ko na nuwasira na ko nuwaniwa na kon tibuy mele me wate pong karuan tinan konti na neron niya ko nuri ay sinani ko to si tibong inawa pong kabigay ka po bura ano ka mga ruko na pati mo na ayo ya bundang napapagkorabati sa babae Minita. Ako sa dahil, ito ko sa bulperin, ako wari, di mo ko rin, ako karbukin ka ako, may takay po sa dahil, ako na, yay dirat. O, as ka ko nga naman, yay kos na kon yay naman, yay na chin sa dahil, sa mga kulma kayo, tagay sa dahil. Ako na, mo na sinabi ko sa dahil, nga, natadaran tagay, saka nga nga roy, ako na narito, tinakay ka ako na, kung na kamarwagin, aron kos na ako sa dahil. O, karena itu buah, karena itu buah, kita tidak sedai, kau na safety dan mau sedai. Karena namun jadi kayak awan orang, nak tu kita pun tu bukan, karena tu nak orang dia tu, tahu orang tahu gini mau tu mau sedai, tu kos na kan, karena kayak betul, kos na kau kan sedai, tu pun nanti orang tidak, hari pun ni change de, ayat an kos na kau sedai. Nah, kalau mungkin kako nanti tidak, kalau kaki sebaik, hanya dari mungkin kaki, jadi dia juga kata merawat sebaik. Hari orang dari kiri kaki itu aja, ayah kabiran tanda, dia kayak sesuatu mau punya sebaik, yang kata mau punya korek, abu si takanga, yang dari ikai, tahu, mau punya apa mau punya ikai, kita si tahu kan, bari taruh biasa, orang tahu pergi, dengan itu tu, wah. Si Christmas kan nangayin dari Christmas hari si tangay na pare awan na ditira ko na ayari esan na naitad gibi kangages kat dari sa dai awasan ko na may usi kay kay sa dai may to ba magure kay sa dai magure kay sa dai hindi tigay biro Buwan-buwan ng sila sa day. Kuraba the speaker pun tibu busina kon de minute terang ke konan no radiay na bota de tautea ka kite KPA ngana ko na ni wave tenan no time o tenan si charges akedi ki non tain makulian tenan kontinang kanenang nabapa ke tai terang ke konan no radiay na paano ko na ni wave tenan no time o tenan si charges akan ni parin pun tukin de tai di sa babayre okay no kidak paano mga pun ukida ka raputan namin tabari tenan costa kan ano mga pun penin pason na kuya raputan namin tibu busina kon de minute tayo kuraba Minute. Kalau sebaik, sangat usia sebaik mah, atau sari itu baru beri terapatari terapati gibi, itu pot sesuatu yang kita nayu, atau saya ngai tahu tiap hari pun ayu rapot, atau saya orang nayu, bakal orang mengaruh naik, non dia kabar sesuatu yang kau ya kita gibi sebaik. Nah, makuriakin tekangan sebaik, wakin orang kait gibi, atau benar dia. Ada the partners meeting ada nak orang kay Christmas apa tuan itu bagi pun ina presented arun ada pot saya kau buat kay sebenarnya dan pot saya kay lantar ada besok pot ada Christmas sebenarnya ada best arun tak kamu kuliah nak orang yang kay sebenarnya pasal dia pada kangen sebenarnya Buwan ng sila sa day. Okay. Anda sila karimina kung sila kanya nampan nati ruwag ginawa ano mo meron di sa dito ben nakarinig may taparan honorable matang aral. Kurang speaker, mga spautay na mo dito, yun tayo matapueran, tapueran, no apun pausa tayo temen na nagataparan kami uli. Kurang speaker makain ng mga persistence. Kauman persistence tapori mina yek ta chon norak ti berita ta kaitar minita apun ngeren ka bene katan nora ano tangi to wa kam na pen ni mauri
Speaker tahu pun kurang sa usirek tu tanah mata ruari mana pun karena orang penting apa ngayu yang cerita di korang mereka nak bukan tapi orang mana uitira. Akan itu akan usirek ruang pima wanua. Nabusia di kita minta akadinya kita potak indi ide. Pandu kena jangan nak makro itu apa ya? Nanti yakin apa ya itu ya tanjir ide. Ada nak tokan temuan kai buke. Nak komai. Tisirek pangkero ko te kai buke minta bumu ante taya naku. Ayah kita kai. Koran kami tata minta papukin cerah. Anak ko ningay pa akan nora uputan namat. Nakakagam sila kaya hindi niya ibig nabota kindili, ang kurwate kita kaya. Koraba, speaker. Ikaita wa tisati arine temanna me tapuara na sinak awayo na kaya tautek. Ukraine te kinna pa ya tauroi pa ya tentri dei runi pe no poteng makru. Engan nanne ay karautek nakiro kun truck yon tapuara yon MV ta pomo. Itaragi dia na yo yan noron kavakin inamano ay noroy the truck ayo non korkona te kai bu yon tapuara. Makuri opoteng dei karo ko karki pa e katang lagi pa e karo ko roy ana truck tapuaran montain na roy rap Man bukan nam sila isa dia kornek. Rapat speaker arapat minta dari kita nak kaya kaya pun serban takin na temontai. Kau pun si bukan sila kau wari lagi. Pa kakuwa da ate minta akadinya kaya pun sendo yang nak makro tapuaran. Ada kakuwa na ba ada buai cerana. Okay, jadi cerana itu wana kawan makawan itu buai ini berarti cerana itu wana makawan itu imau. Si bukan sila narun takin na minta ya tahu orang kaya to ate to ya tendiri bukan nak makro tapuaran. Orang tu yakin mereka ini kau apa irawa, tetrak bukan sepan taburan, pas ndap. Ini tak. korapa de the speaker but sabi bukan sake te arabis tapo akin na kay na tayo kan mga po te bukan sake ba irawa na reason takin na doran na nakang siben suka tapuan sura nakang tapuan ang kwa tawana mo ang wana truck tapuan tawana titirari na kay mo ano mo tawana ke ron na ka truck ana ng DDB man tikin dirigayo ana mga ano tawa na ko tapuan bukan ng strike sa ti. Korang speaker ada arbat di minit nakat na nagkaya ring tangdoy na puno kain tapueran ati tawana mo ti inaroon ti tumon kay bugay yo at sa mga kanta ng arik tawana taroon tayo may ta pensigo bukan no speaker ngai kan kami tata itu papuno kain mo kuro tapueran pun daw na pinano yey ta singayan di speaker yato kimay kay kursindap Minute. korapa de sa bayo ayang di stos punang nora no ya ande yekai ni yesira ki bindra stapo yesira ki ora ksagi bus ka pas pundra ke tapi ra ka ante men na pas pundra tan no ya na ka singar pa no ya bunya mo orang kamnang darapat ante mita buan kya yo mo orang kamnang makuri kora bunya mo orang kamnag snag po bus na yang ki tapi ra ka ante men tak snag bus na ante na kamnang da bunya no mi ikan buat ya miete ya ni kan kan dari mogor apa langai dan mentu boteng diri sakte ga kaya angara ni ko ile baru na angara ka koro anu mi kan tering ga kan mogor erap Saya karimina sila kaya tebu buat inu ayo are na meron di sa dia next man na tete on was in right. Kalau pada speaker orang ni kaya kalau siapun Daisy tayo na panan ni Kamauri ni kakatikiroy kaya sa pun rukun dapat nila harapugin tayo ay pun panahon nati kariwa at minita na ini karinya kyo aray kaway raun man ora raun nay niyo pun kain na pera ang tangira kaya puteritar Kamauri ni kami tamaron tayo kaya tayo kan daw ausrak hindi nga po ngayon tapusin ako ng kauman president so at minitan taman pa ina maruro madiyin set bank ganaya ko na wakin at tekarino man apon nulas bukiya tay tediri kaya kaya na kondenaw tediri intero pa anaw man anoy yakaro
masina ay ke atangiria ni karinmani bugia nasia erap Nakakagam sila kayo rin presence, His Excellency Tanas Mama. Gugulayin ko ang otis sa titiman na kalinek may putaptad, tauro ay tuputak in mokuri bukin tamani. Datag matri in State Bank, yon tatape kakakawak kayo. Makrap. Unbukan ng sila sa tiya ko rin eh. Kora pa speaker ko rin niya nangina pa panante president so ako punto pa ya worry kaya to na si kan di sa ay pare ibus maya tao ta ka sapon ka kahit na pa ye te kanta ni ngante te kanta ba kang hindi siya kayo nga kan kakyo ano tana ana kanta ni ngante tao ta kare ana po ka na ko yate ye mentya ke na continue daw yari nga kana to ko na yari kare ya ka nga kinon de prang pa ya kari kaya ta nga punta kari naman ito ya karo ada tahu nak nak ayah tahu tak kan dari belakang tu bagi ayah nak berarti you contribution dari tahu. Emelag di situ tahu tinu buat yang demen tu dia ada menjaga nak ni mau. Kapakah karin mari ayah tekar. Tahu tak kan the matching contribution nak tahu tinu buat apa. Ya kau nak kan grow kan men tertayar. Ya tahu the one off kan tahu pun sih anak buat tahu tak karya kau nanda. Ya pun waki ya itu tepang dia tepang kita tekar are karin mana ni kau ngaki na leyo pare ayo tekan tani ngare anak ini ngatu mana ayo ngare kau tahu wabi na tu wana sidik atau pun kau nanti kita tahu tak apa na trustee na payai are na terai apa nak anak pun nak kau meya kar mana pun ina grow tu mana are ya pun akakarin mana inde taman na STF SFU ada tahu ina umai ya kakarin mana ni katuan nama kain ya pun suka apa ngaji grow tu mana ane met dera te interest atau ada maru men de bank kasihan de kan tani ngai ari pare pun dapat kau tahu tak kaya ni ko nare ina ni ko ye situ ya kawa ko ya onde ye tahu roi de yensi ni pun kati ya te kangan ako ya tenan te kanang boleh de kai ki pun de karin mana yonis ari kangai ina te maru ana interest bearing ari to de ikato ate to compound interest ari na pun grow ya iterate ana account te in karo kari ko didikan to wabi metu wana kita idau wana kang ato tere to te kapun siya kan po kante terate au te kan te ngabong ayo kala pari kita presence pusmayan era Presence? Era pati po kanti lustrak kang au kaya kari ikaya kaya pun tapi ti tekaron na ti bank kita kari ki anasi ako na pun kau kaya account nakangayay manila na ba ti tekaron na ti tahu tak kita anayay na ba na ipupuk ti tahu tak kaya madari pare tapon ande mga pun sukuna kung ti tahu tak kami ti kaya ti jaran saurai na nipupuk na kung ti kang kakayan na nga ake inapo kita karo ma national kena ya kadin mani mete bank awal si cera na kana ko na mete tauta kan na apa ina ni pupu kan ya so bai tapi mete tauta kan na noran ngara bate speaker ko nek Kawan buan ng sila sa tiya ko nek. Wala pa speaker ko rin niya ko ikaw na po na ako de presence ba yakarin ta na banti tirare kangai kan katara-tara ati yang ada kang ato anong wari kinalo yang ana yay the matching mira contribution na kunan mira to me ari pare kangaya kinang hindi kire-kire ay metakan dani ngari pondo yay ari kang apon kau ngaki yakar mikara pa te presence kaya pusmaya re tayo mang katabi-tabi ang na yang to ta kay iradikin na re te mira ngala yay ang aroy na ari tayo kunan kan entera ari te matching contribution na re taw kana ikarin na te dinupo boy bukin nasuwa worek ari taw ta kunan kan contribute to dinupo boy radikin Nako ya karo kaya punta gini anda ni kan wakin ate tekarin man ibugia ayate ako la pati te speaker ko rin ya ya ka para pure rin ang presence ka to ya karin dana ba ate tabe ka kin daw au tabe kay Presence? era pati po kan sila ntay na kayo re pun nakaya ngayon bali tauta kayo nan kapon isi ko na ni pupu mete bankin pa nakatayan kang roy na kain pa kaya na policies ang kon kain na non tuputon na to kana
kana na ti sati na ron na ina tangina na ba ka na ana ipupu yu tau te kan ndona te ka na matching fund na dia karin na te karo ati tera kana iro kono pe te tau te kan sito te monta ina nga te pupu na kon nan ana i mga te kain pa ile pu me yesu non pe tau te kan aron tarakin na kon dia ara pate to speak. Grabe presence. Tuhan lagi ang sirak era una de sete. Sa no na ring mi sete. Teman na kanina may tawaran niya mo makati sila kaya nang panaruo bigin naruo on wall matang aral. Kurang speaker. Andro dari tegi nanti minta nak bopus pa harga ngapun kuriste kurasa sirak ma semapun kakai ron pokai mitra tapi uang ngata. Ada speaker ayo tak kan sirak. Na busia te minita tapi na ayo bukin na yari grant tande ide te preschool yon tapueran ye asan paka leave grant ye ai katuai konan te minita kami tata apa bukin tira Minita enak kagam sila kayo rin diminta ibukin dotakin daily on wall rotik kaya. Kurabat speaker ko rin ikarapat seti yakrinya kinana sirak ya wayo na kaya tau ter kuring tekin na kon temannya bay pa asan pa kaya manin musrawa ni kapen tandi dei aka kapo kiron tau ter bikin tridi ay ka wo tenga wo mewa awo tenga wo mewa korap Sati kurang speaker yari tanah pakai na takar barbari kinana kaya ngai to tarun na yasan round to one time to tapi kaki nanti tira to one yasan nak ganti kan buset minita pa na nakaparaparan tayo na nakakagan tumuan tapikan sila kayo at yakin na patandi rin to preschool ana rin papa ka ay France dapat ng tiridik kaya dapat ng tiridik naroon taon November katakan sila patirapukin ang kanya pa yung tiridik yan ako 2025 es papa kayo nung nakas 2026 correct Minita Koraba isa bayo to ya kaya kana na ya kaya kana anas sida kite non sa te yare apakan ni ngai mana ki priapin sa ngai pa araba tekin sa ya non sa ti yang ato ni pa kaya mane kain te trat 24 25 ni knocks happen sa de mau knocks happen ni second begin nan 24 25 kam na yo begin pa yara ka pa kan na pangayan no nation dakin na pun din pa kan November okay, 3 nga dan. Okay, naroon pa yung 26 ay yung pakando. Mga na, yay, kapon pa iba, man na namin natin, te MYS like the finance, te MYS with the finance, ba, akwili yun, man natin, sarili ba tayo yan, nara, yasa na na CFU, ngayon, nga, ako nandi ka kakin na yun, yara na rin, ako tayo na, tayo, yung roy, man na, naita, te MYS, te finance, sarap. Huwag bukan ng sila sati. Dapat speaker ara pari te minita na kaya ito ko tapon ni matata eh ang kangayo nga pun sita sila pare ke ito ko ba terang kero na pa kanon tiri to wala meto wala kayo ngayon pun iya kin pere ya tandiri te preschool minsan karwan ya mahulin tiri yan ana reken ako iya teranari te sefiu te sak probure te teman musrawan te togin tiri tera kana mo pa iya kiri gayo karaw kita kami te pai na ko iya tayo naman tayo man November tayo noong September ito bancer wala na ko ng timing doy pakan na yaman ni musirawa yarari ngay noong yatay asan kami na yakin pwede November ito weapon kura kaya noong intaman ni lurang ngayon ni kapen tigita ang dapin ng tiriri kaya tiriri ka nga puntahan ka tabi-tabi na pen kaya rata yung tiriri yung tiriri kaya matira pero tani makuri pa kaya ay manin musirawa ni tiriri ka ngayon kan ito ano ko ng pakan November naroon na ay yakin pwede asan karawat ng makuri naroon tiriri kaya Kang po siyan bukan district de speaker ko pasendap. Minita. Te koraba de saber era bat sadin bukan na suka pa ayo te takan sa kaya pun nang ilang ko te kay nang kay ay seg ta kay para kita kan kay ay seg ta kay takan nga ba nang kay kan takan kan tugin no wala ay seg ta kay para pa kan karon trigan no ay seg men trigan no karo apa kan kay nang karon kay yang pun pakai singal mga itan di kabo kaya nga bo to ako na mga rimang nga pun naray ay kay kung meron naman ng tan di kay di apa rin sa pakai kay tangan-tangan ng sarili kay yang apa rin sa tan pakai kanya kana
takan tani nga kaya isagi dan sa musara korek mit finance mit moisa panak mang question na kay pare isagi ke age mga ro kay riyan tibinte tidigayo trifran anang kano kay pare apon isagi Kami bukan am sirak sati. Ay, di nabuwag am sirak yun sati ya kalinik teman metro dinait. Ano butungan kaya? Kakwa. Ay, narapat taruti sa team ben medyi tamparan teman na kay wala nang ngayon nakapenes bukal na nasirak. Taon na po si pusiya timinita kaninig man education kanga kangangan papakan na ya ayaman iti di plans kan preschool to yon do o bokorati tarawayita ganano na po ako na ni bubugyo na ikangan di kay yi kapaka the preschool to one o yi tabi men na yagi pa ganano na po ako na hindi na nun nan rin ganaya pa katimen na ano man iti sarili niya naging plans in sarili niya to one tirang gyapon kapakakin na kapin kahit ti biskuan no kon nali timen na mintimen no o sa mga wukusira kaya na aray na kontimita ka rin kanano pa ako nalibubugin ndo pa natin takangangan pa yaw kyu ginara rap mo ko rati taraway tayo Minira. kurapati sa karapati sati may tarawati na yata mga data bukan na tuma kanga bukan ti stek manalita taraway tayo ko ari sa nga para bagira kapara pare kangangan kaban nakaniki to ba kam tani nga mata masi yo ko wala riyan nakide kan na ko ba bunni yasan pa kan tidi kano ka bunni se karana ngaya ke marian na nagi mapa kan tidi gari mi pa ya bunni se karana ke terang ngaro kan baik iri kayo sa pusara ko wana ata benar tiro na kan moisa pa agi ma question terayo kan ako bunni se sekta kan nano kan mangas na baran tidi kayo riyan nakide kayo games ka kalau tiak ay ngano na pa ya benaki mengapa ka tegi pa kawarin ta ya kan dikin kanganga kita doa di sa para pare nani tira temuasa erap Sila kari mina pun sila kaya nang panat buwa wanu ayo ora nang urun sa titi mandakan na kami noto on borita tayo. Kura para po speaker ay man na nakanako sila kaya nang panat buwa anu ayo antu te beba ya unday tay na taruga di resistance kaya sindonoto ay noto ang tapon ka ben ngamawri ko honorable speaker na kanya mobis sa kaunan business taboy mo na yun dito ang takaita tanting ka na tanong ora naran rawe mewri Yesu Kristo kan na mewri ako ra ba kangain kan niti ya kan daw sisirat pondang ini kara ko pain no pai naron cakay na jeni ibugin jono pai na yaus tanim makuri tebubusi ba tirang kan ani bubog ci taw te kayon ayo tayo Nakakagam sila kiron dimintay bugin pot debota ki imakuri katin aber taw te kay nanwa honorable Erita Kais. Speaker ako rin ikay tawad sa tiya karinek na nasirak. Tauray o tapan makuri ni mga tarayang ari kita pewa idari kini kai ake manevek ibugin tono bay. Ang taray rik yang at pewa nubo ka titirayo nsero panatimi ato roy tono bay. Krap. Man bukan nam sila kisati? ora ba honorable speaker ya kay tawad minute ya kaniyak na nakaya iya na anak katara-tara wana yung dan katamero yon kanta rin kay honorable speaker merurura meti council ka nga kanta rin nga gito inakangay ina semi permanent ki tay tay itiran ki pain ki beson na nari ka ngayon nga nga bibigyan na baron ti rin pain chono pay parang kay tini at kay na yon na tabo yon to ya kun ya ki ko tay na kanta rin nga kay meruro yari ang tirang na ko nandi ka nga itiran pain ki beson pain ni metang na kon nari na kon nandi ki okay era po tan naman tanan chamanin no pay korap Minita. Rapa bukan na nasirak sa ti ako I de tapon te triri kaya ko I kukurin te kinda pa yapasan gangan punta biya yang ami tau te ay te kanga te be para sa san wasara kay bukin kanga kataratara daron na ko mari biya te sa te ya te to commit ye te tax force are kate bukin te
kanga te tono pai te maintenance task force yang kan kanga sasanya pen te tamu ye ke asan ka kira ki gen kanga bukin te ana approve the cabinet yo ante kanga te semi building ke ya kameru nga kian ma ko ta te yo ye kanga mga bunda ko na kira ke te education no te out yon ayaus ke ayare sinatara ba sinasongan na kunan kangan clash on duplicate me apa kana nawak sa taray ngay ng kanil kiran na apa kana anak kunan katawak baka yan ta kanil kare apon wakin na te ministry sai kai ma te semi building put ane te yang kai tapi ni katara mungkin mengaroya ta mo era pud kawan bukan nam sirak sate Kurapa Honorable Speaker yang ay taw ang minute kalinek mga yapon na yakatara angay na yeti ya kas ngai diran na usman ti diran ni metang o ti diran na gibas asa kay taw nanya sa to sa kasi ko inon ni bay diran gi amon kakatay yon ni pewo no to kurap tigikan minute kurap akayari te yamu ikai ke ore pare te sa meruro makain na tax force ayo pangkara anang tawa ya kuna roi tira te takapanin ni bebai de tawa nang implement te project ka tawa an kan sa kunan tara para po mo pata itapaka me roto na ro po ye takanga ya san noria onoto pa ya kirang tau pain no pai ta yon na para ke ay raw na nang sa tiya karinek sana ko na sila kadimiya na nampan na tebuat di menmau ay wala na meron sa tiya karinek temen may taraw di na ita ano po tirita mamalikek Pasinda pa speaking ako ng karinek kaya yo sila kaya ay pun kaya nisma kaya nula ya kanda rap mo kulo talo ita ya yaroni meron sedi apun kaya talo ita ay bori kino ko tadi kinaki hapun na meron gau pa ya tipin ngamelo como speaker ay kaya naraw si tay kalang karinek o naki ari kaya ngora ya dete yo kan pero ni meron yo te kan daw sila ki tarawita pundang ini kanduaro me peso ike emena iya ite kampana ni pen kete KCT ya te kangang e bukin na naki te takata pun te meto anti idik ni karika aron ilmen te kasine ore ken ya mane ay takata te poto na me te yon tarawita tira na iya mo te milita te penayo ni kotak na kampana te KCT ya ni kataya dik ni kipera te kangang ayo kola pa speak nakakagam sila kung dimini di pota kini makuli kung kanila business karapa ya bobos ano batang rikilit. Kurapate te speaker ikarapate sati nanasirak katabiken te tayaya kangay kapuan te speaker ko rin kete makuri akarawak na kunna na post are papa katapon at KCDL ibugin uwakina Santa makuri anakonan lokira arna anakin te takataka minana makuro te sati akadiniaki korap Bukan nam sila sate Kurapa speaker ya kalapati te minita kadinek na naka bukan te siraki igual po siya te minita ana singa matata pa ana landing craft ani ikakabungunan na takataka Esi anay takataka itarawid ang kaya di kita pa ni yan anay takataka kurap. minute te era pa distrak bukan distrak ay ibugin na anarong are pens esi kay tapo kaya akan ana landing craft ang te KCDL ay ke naron mayana ako na naman napapayan ari ki pa no taraw kay panangkan kana ena kona ni popok na kon anasra korap kawan bukan nam sila sate Kasi na pala nakakate te minita ko kana kimol kate ngari te sila kayo ngap te sila kin ikaw ano ba ngapon nakira kan tani ngari kan talaw ta pasina ena ko la dere kin pa kangangar ilo mo te kasino pa ay ko na te nandari tinata kata
ikan busia te minute na tara ala tara me tara kind ana kampana de KCTL pun tawa tawana te land graft kita pun tangi rawa kana tau na ron mai sina lagi te peni tara oi ta akan me peso la Kurapa te speaker era pa te pokan de srekai ena pun kawawa te sate akademik mentara te ne yeta pa ipon soy makuri mo tera te landing craft te ibon nuruaki ibon si te kinare narona na strekare ape ke kawari na pe dari kinantai not tarawa ana kawawa ba sana ayakona ndoko na makuru te baya kawaya te KCTL irang kan nanay taka me pun nanakanga bare pun siana nara ana kaibu kaya makuri mangayap da kaibu kaya tau kuburan ay bukin na narong ay yasa na ben kakaya na ngantay KCTL pun dita kina ta council ETC ke itan tarawa council ngana ako nani kapongan na nara ana to ana landing craft na pero na kita tira ngati tate post na teka nga ba to bay ko nanda so ngayon tandara bay ko nanda nura kinana tata ko ngayon ete pe kina taka pe naman eh merito yiti to pun ita ka nga na ben na minate tira ta council awan kan ta bay ka ngayon pe yiti makuri ka ro tira KCTL eta broinda ibu na ba yata pa ay ko kasi na kain tara tinay ito ay lang tawroin ibubuk ni tira kay mata yuki na mo ta council pa ibu na ba punya na ba ana landing craft na ta kaya ya kunya pa to yita ka ngayon ba yasan outsource kito yasan na ya kita hiro ka ngati ka kan pangayan kan ya ka tira tira ngaki ani kana na ibubuk na ko nantay ti sati korap Ben bukan dalam sila kisah era pati te te kan ngira mata da ko wale te kata nga sa kita ari section nga talo ita ki ay pun tang dagdi nga the practical solution to long term solution terari ibun te kinda pataro ita irang ni kan ay pun de kinda pala ko inagi na to ay option of de minute pare to section the transportation pare pun yene pato ay bu ka kan ni bu ko ta ngira te pun mga stereo to course of terari anak itu kata-kata dari kita ada pun landing craft. Tapi ye itu antara itu ye factors takana hari ini terak ki. Pada itu bisnis kan alam orang benar itu kata. Ini jelek ini pernah kita hari itu kata-kata pada. Tapi yang kita udah betul-hari. Ane aku nama betul betul kita kata-kata pada. Bisnis aku kan aku wapun telepon kan aku instak hari. Itu tak pernah ini kan ini itu. Usaha itu bila kata betul betul dari kita hari. Atau ini apa ki. Atlet ini nak kena arang naruh lagi, tiada ni betapa orang ni, nak kena kono mul kiper kanga, atukan ya kanga kan pada tu apa ni kan orang lepas dulu mencuri orang tiari, tiga sida orang nanti kan hari, anak wakin kira-kira ke, kalau minit. Anak dah balik bukan distrik, kita apa pun ni, tapi ya, ina nunda terate, tesati isak si takanga yon tarawat ini kita masih katain kateri hari, irang ini kan, ge, iri kita takanga ngai, kanga aro na nakin de taka ibu kinda na ro de sati me tara te ne kita yen kai te kanga pun te oro ki te meru ro I mere na ia rapata kana ke na rapata na ko tau te kai de gerek merun ka khayan nangan tu pakin te kanga ayak siro ta ki ai andai tara te ne kita na apa ma ko ni ka pen to ye te nanda factors sakana aira aro sa ga te ye na ka ke te nan shipas te nang kanga na pero na nakin taka iruya ibigin na pa yan mo rin ito the freight so punti ari business ki amana ngana betang ida takari ke mane ki ngayere ngana do amana nganda ki o punti tabu yan kanga aru na nakin yai te to wera kinte puso na kapene to irawa te pugin kan iruya nang kapene mane ke akun tangiria bana ana yai tera kairuya tera ngayere akan baik asan akan te baik kin kai te kapenen ta mero to tera de solution re no asna ko gonan de dress ka ngai kai ana ngai are ka te gen te kin antai te sati ya karine me tera te ne yeta ibu kin na makuro nan kan erikina be te kin ka ngai au ena ki ro me ta te ka pun e pun makuria ari kin na ko ta kin makuri kai nes me ka akan ai de ke mangai ya ke ministry sa ngai de ke na ron tera ka kai nangan solution na kon tera te ka ayo ay tapang naki yang gili besa ako dapat speak ang na ipopoki
sana kung nila sila karimin, sila kaya naman natin borwa, ayore na mo meron sa tiya, kaya nakita man na may unoto, ano po dito tayo rin. Kuraba, ano raw speaker, kahit daw kaya pun dato giro ay atin raw question din, kaya usinti ay, nampan na nito po raw, ko penin question, insisira kaya kangay tayo ka na. Tsaka nung ora, ako na ang kay kaon sila, nubusimay, makuro, naro, kaya puta ki, kaya kanin ka din naman ay ilalikin na trust fund, tsaka kaon sila, kaya yak, kurab, ano speaker. Nakakayam sila kaya hindi minatay bukin tapota ginawa ko, bukin katin aber, atau tiyakin ano, honorable Erita Kais. The speaker ako rin ikay tahu at sa tiya ka rin na nasiraki, awayo kaya kana. Suwan ta ka rin naman na Kontianan Council Trust Fund, pun si councilor ay kakatawak, ang kinak ay ka rin naman na Konti Trust Fund ay krap. Manbukan naman sila sa tiya. Ya karaba di minita ya kali nega ya meta taroin kan pangai punsi ta kaun sila ya kali ya kali pada kali nimpat na kali man na on the trust fund ne ato ya meta ta mai kan di ora ro speaker koraba ya ke bo kan sila Ay, ito minita. Ara ikaw mina para orang kan tabu era boka district me kana sipuri kau ngana pare kana ye makuro ara kana tawa yangwa ya wakin kete to nakakin to bota kin urmana ketera gande ana pun karo ya puro roy meta council ke ako nang kan sibus mayak dari pun yate te ke ba atrang kan to ana pun record ana pun search yo na ya te tawa kimina te na ya na account council te jab makur ke pa ye tamane hari kanga ke to ana mare te bota kyan ya ka deposit kanga yangan te council pa enanga ta kariya ya pa enadin pare posi council ay ka akatawa ay nang kukuray na pa rin katanawatan te tayo pa te tamane yo ya rokoro kong kay no wata punte bilyon ke karinaki posi wo point wa kanten mo ang kay ekipa yang kanga yang taporo na kanaki ya ina ba council kana asan karo ya warranty deposit na ronde abayang kuria taman ya kite Marakai abayang kuria taman ayaw ang kaya makuro ay ka akarin man dari kin mga surab wari kaya ya trust fund ay nandaya makuro pero ay punta katanawatan naman ako ya ara council kay pare hinang metro ay rakana pare po sita po tararwaki na ma tamanin den tania ke are mi marin tan era Ay pandon nanti sa tiya karinek, sa noon sila karimin, sila kaya na namba na isuwa. Ay wala na mo kayo meron sa tiya karinek, timan na may tarawa tininan, honorable to boy, why? Kuraba sabay kaya ibu ni siwat menis na kunara kunang at musiraw ibukin ta tawon away at ayo ka makataway pa nasita pa ka kay nakin timon si sila baning bunubuti tay manay sabay ya katuka yora ni kapan manipanan tarabatire niya no ya katuka yora ni kapan si Mauri si Roy at tapumo kaya tuki o win te mane bene mga tap tarawati no itawra intay nako tupayin kami metinano nakoy antangya siya bayre manay kay kataway batway ni buti tay bare pun nautay kamaraw bur ma yakain na mga nato ispan ko 17 may tarawati niya no nararona paita ko ba inang kamay tirarona siya bayre papunayo anumara ay rarona Jadi, ada daw kaya sa no kami, hari pun di sila yo ya, ada no kaya sa no kambabes, ay daw kaya pun no di yung tuong rat yang babes, jadi ke kurap. Rawi sa bari yung tayo, aman na yung sa bari,
ia tāna mo au siraki. Pai e senti taki me te minute. E rapa pa, ia maroro na ngai. Ina runde te ia i maira. Ia siri e sani kanga, ia mangko a keri. Arapau mangka mini ka pane. Mani panaan, usu, te mauri, te roi, o te tapu moa. E rā malea ki nana tangira, te atua e mon te maka. Mana i roro o te tāmni e roiri, anto pāki, i rongi sinau. E nei maaria, te makurata. Korapa, te spika, kamna pere te roi, ni ka pane, tānti. Korapa. Korapa te seti, ang kanira sila karimina. Yayam, haya te seti ako rin ang menonos. Right, I said, well, see when I follow the rules and procedures. See, I say to go on, I can say better than that. I can't do this. My city made it ordinary. Korapa te ay pun taran de seti ako rin ya pun itaran. Ya ito ya kalau dia kan orang desa dia ada sana orang rari, ante sana orang nara bayar mina kata ya pun, tapi nari kita minis, tapi nak pun dek itu kayak kan terari, di sisi lagi ane mina, ane di sisi lagi nampak nak wabui, ayron ti sati di mana kali nak metap tu emang, orang botar kabu tu singa, sati. Berapa orang speaker? Ako si Stemeton kami uriran de bawin mo niya pera ayo kaberin nara arapong ayo bugin nara titire titay ayo wala ko yung speaker kanya mobis kanya mania pera de titay ayo sirisa med de kami uri de na ko yage Stemeton nungora kaya na arabutan namin kiribas ana Stemeton nungora kana asnay pag ito kana kaninganingan de online de streaming o de dito ba kayo narap makuro de tapto miyang o rito meron sa day sa sabon mga kami uri na riksa sabi mo na uri akakay de tekan au sila ka nang pawawi e busiak daw de ka mga dinanuan de mais ya ni kanto ka ni kako ari ako ki at ani popay ni kaboto wag de mais ari kapakapa kanto ka ni yakako ni kampana ni kaibuke ngayon orang pa ako ro de tayo kora mas bio Nakagam siya kung the presence, His Excellency Tanas Mamo. Gugurain ko ang wati sa tiya arin ito na may taptuin lang, payasan karawak win kantokan kako, get afraid to refund rates, and the may san mawad presence, and nakas buta nga, wabi man daw. Manbukan ng siya kasi Arabade, arabos bigo sakay daw de presence, arabarik de presence ari kana na cabinet naron dira, mga diraruan de tawari ayo nakay kakira-kira de mais de orang de na ko yara rakamban de data de sila de tenimawan ka de buwa ka tenimawan percent ayo the refund rate ayo de itaw kay ni kay tara de ayo rate kampana ni kay bugere asasini ay de ke asasini ara business de ara was bi ka ora presence. Era pa bukan sila anti lang kay kang puntaon na rin kang ake mo ti takarungwa santo ko nan pay ti tawta na yitira ti business kita ake anak ko nan do takiya nai ya de ba sa di to kana punya na ko ndo ko nan ben tawta sa ngo ya tawta kan ngoran may ru ya ake aro takinti kanto kan papun pa naron na nito pa ti sirak harap. Kau bukan ng siya kasi Arabade, arabos bi ka arabari kite edad de kaya kita kami ata man narrator ara distansya ka direk ako de kanta ning ay anere bete to ko kang ake de tirita kina be esende kina ko ira de tayo at kanta ning ba dinanuan de rate ayo kite tawari de mai sayo e karawagin data kina to kampara ni kay buke bari de tara ako na ya puri na kina be ya kanto kan naki to ako kina de tawde kan naro de kanto kan ya ira kaya kanto ka the freight refund rates Rere na ko ya aratan kari kire yon na pe mes kaido de presence naron nan te dedan de sila kiti tirakan niya ron dinan refund na kari kek akyaki koro ro agi koro na ko ya business pa to ya nang wari kiri kin kabo tawo kin to naron
warere kan kapo tahu meri asen kapaka pakan tokan ya aku toy nonon curai imain dai na ke kita rate ya kita cun ada makina kita kira kita apun nonon bay taya kan ana koran refund ana koran mi ngawak dia tan business kita apun suku paya tawa ya rus kita tera karena ye dai bobo kita ko ya tan business ya apun rotak to ada cut off dates to ada men me ke taya kan de to ada naron na kakabunda bubusi de ora was speak ora Business. Era pati utak na konti sa usinti ay tayo ni tapon mo ko rin kay ni sige mangay to kan nakaungay ka nakarukwa ay bubusin na ron na rin tapakak payangan kun tinanong kiray ron tapon mo ko rin punta pa na ayo yang mga utak na kon masan sa tawta kana ena dia ta na ibubukan na kon sa tiya kanina kira Kabarin bukan ng select setting. Raba, lagi na ito di. Nakameta ito ba narita di tao diya kari kaya presensya karinek naron dari kadirek sa kaumakiya sa rita kaya business. Ibukin di karukuakin daw ay dinan sure force gitira di dinan wari kaya ay may sari akin ng ilo yan pun karukua. O ay may sa ay yareta. Narata po na makuli di presensya. Tao po nila ron ay treasure. Ari natay yohanap ay nang naitaw ayo. Aga bukan di sila gitu di orang bos biga sa sabon itu tak kaitu ada kabarin bong ayo na makarin kita meruruto ando bakan tayo may ito ba kawa kaysa sa tisa sabon kaitu sa kaitu na kapen yo ati kaitu bukin tiran no at kande ati meton an tauro yo an tayo poran tayo ko bukin kare kaya kindi angin nanora an tubowi tubong ako araw ati speak Kurapa sa tiya ito wataran ay kanang pun kaya na ko lang nokom sila tayo na pun nokom sila kayo kapun to aki pun kurari kung tayo titagi nakakam sila kung di minita di mana at sa tiya ko niya teman-teman kunaw ay naman makadis sila kaya nang panawag yung mga ano po tawa ni Mary Korap sa pay wayo te te akan usik ay kan tapi ka te bubusi ya maguri nakon te minita tapi na kana kunan dinano apon karayan te takataka me te kako men te kaibuke na kon tepe o men tepe na kon te kaibuke ko kowa pa yesen ni kere ki na kon bobitara detan me kana kuna ni ra kia kiri ki na kon abitaran detan bukin kaitaran rawatan te mokuri korap nakakam sila kung di minita bukin tubotak ni makuli kin rong itu men nama mana honorable direction tetap Rosa sebaik ayo kaya kan select desati elne main kuno. Taurai an karawa takkan tuai au tahu nama kuri an ikota kena rapata agita dia titra ayo ibukin dinanuan ana fungsi desati elne orang. Ano bukan ng sila kisali ako rin Korap te sebaik ya kai tahu te minita na nakat Are yapun do ino bay na te bubusi. Are ba yapun kasuko ino bay na bana tani bakuri. Dinanon da yo song ngora kaya kanay donte minita donte te korap. Minita? Era was bad gato sa dia karnyeng an kaskot da yun bay apun ko te ayo ngari te katokan ka ko mga ke ala karuan ni karo ko ginera jepe na ko katokan ta kayo ke ay mga distributor ay mga karuan na mga kon jepe ke sa ako ay wogin kay ako te bisa na ko wabi de sensari ako sa tanga abu ke abu asa ka bu de tinaka 100% ay yang ka aw bari yay ra batay ka ay ka ara amakuri ayo sa bare ke ngaya ke ari ke ayo de ship operator sa bare ka de ngayari ina kana ina karaka ke yo ina rakari arun nga te ina nga de sa ka de wai wari ina pun ngari ngarun pun de beo sa bare ka sa dar sinubun tumakuri sa bare sa dar sinubun or ngayas to ba e pun mo de usiai iya pun na na yo na ba ke to ke de tira pai mo kuri so sa bare na yo suguri de nga sa dia karnya ba asa mo kuri ayo na kita be sa bare or kan de nga no sino ora ra Araw yang ngana pun tabaro, ngaron na umakai pun tu setiap hari.
Kauan bukan ng sila sa tiyo ko rin Una bukan sila sa tiyo ko rin may taro din na ang taboy way. Raba sabay nakawari kaya ay sikangay pa din na nukawak. Yaki kamangon ti ngapong ngay. Ti seti may nunos. Yaki ro kun ti tete. Aki an question ay ka nga nga nagita floor. Ngayon ngay inanukawak. Ika mangon ti seti. Raba sabay. Ay sa bukan di sila kiki. Ay taran ya pun rade. Ya pun buar tay. Kasi nang diyan katawan mo kay. Kaya ko yayam niya sa tiyo ko na may tapuaran. Kura urete te speaker kangai yai kangai si number usani 34 section 34 subsection 1 ay bukin narara ibukin nara written question ya to men ko po ya wa ka men notice na to men ko tira do ko nanon paira tinan ara answers na riya ti taminita ke agata biyak masinang kay nanoy kaya kay may bukin ya namra na narawu sa iyo kana apo ti mawawan ti pong ayo takabanian sitting asa sa kunanda kana ko ara sila kibukin tira kangay without notice sina ko yan mataw sa tisyak masi tibusiya nang rin ako yan minitay kakarinya kana ako nan ko mekiya yatan ko ro tik ibukin tira kaya kana ra sila kaya ay tinwa written question na ka atwa man ko boyan karkuang kay at naniyam menana pa ni nar section 30 nari the rules of procedure na pa ni subsection 3 and the answers to questions shall be submitted to the clerk no later than 3 days from the date it is noticed, not the tanan answers sa kan anarian kaman do ko ron the clerk kaya kaman notice na pera para sila kaya maapon si takawring ni roro at busiya mo ko kana ko na nora kiriya na pa amon time karpo ko na ra raw written question na kay kabarari kita buri te speak ako rin na kana nora kiriya na korap. Kora pati sati ato ba puno to tawtek to kanta nga parari wa abi dia kintenan tenan kek nakon ani yang nara swa ani kasi sinara nara mane pen mo to fayo ya kam sira atos garo ka te uwan bakantay.
hope a man notices me. I don't know, it makes me proud. I get jealous and I see myself in my sister's eyes. At least she can have a good time. At least she can calm down. And I don't know what this show means, what this show